o tala mai Australia le Radio Samoa mo le amatanga fo ile nei ba yaso. E tō tele tangata nanga iane e whao ngāle leile awanoa na maua e whelo iai le tupo Britania malana masiofo a iai le la malanga mai isini i le whaai ungo le vayaso. Ma losi le puipuinga le whai ngā malanga leina o taunu wane le St. Thomas Anglican Church in North Sydney le Sonanapi sa iai fo ima le au te e se no whanga latane le manumalu pei tai sau pito to o tele atu le atunu una nga iane mafua au stadia ma patipatia le taunu atu i whanua o le tupu ma le masiofo. Wheroa i atu fo i la ua i le whanau ang na nga iane ma teufunga la au mafua au stadia ma Britania. Wai role nganga whiawhio tupu sa lesa i le mapitanga ma au stadia ma lo iei pia i le atunu se i o i le salulu le vasenei e toi malangai Samoa i le whonutanga le Chogam. Wali patile 9 News i le so o tangata whai ngāruenga le Qantas na ave sea mai ngāruenga le teimira COVID se furuiwa wa atiri lata atu le maua ni tau i te tele o na oni ngā yoinga sa whaia whaasolutu la whono le company wa lele. O le Transport Workers Union wo lātou ave le Qantas i le whaamsinonga le Federal Court i le mata upule nei na wa ave sea ni se ro whai ngāruenga le company wa lele mai ngāruenga i a November lua whelua sifulu. O le whai unga o whai lo mai le whaamsino sa whea ngai mana mata upulea Justice Michael Lee na whatonui nai le Qantas e tutongi de se lau fitu se furu wawhi tangata whai ngā ruenga e tolu na a fia le mata upulea ma o ta ua o vai ngā tupere a maua nei tangata whai ngā ruenga o wha moe whai ma wha vai o rau wha inga o tupe maari ria le Qantas e tutongi tangata whai ngā ruenga a fia ni whai unga wha pēle rumanai e me se whiutana inga mani uni. O le aso se fulu lima o November to e wala wina ile mata upu le whaamsinonga, ma fufonga ina ia le whaamasino fina ngara whaadia ile au whainga o le taui e te tau na te tongi le Qantas. Sa te ena fo e le whaamsinonga le rua whilu a tasi ta sanga le uni e to e whaafai ruenga tangata to toru ia le company, ma o le ataria la le aso se fulu lima o November mo se isi ripoti la tamai ile nei mata upu. E se fulu tolu tau sanga le tamaititi mai sini o lo ngā lue nei leo New South Wales e sa ilia, taluna leilo mai le astronafi mai lona ainga. O Dylan Kennedy le ingoa, muri wa ia le whai tua Wentworthville i le tui C4 sini po le tau le whai le waweawa na nafi. O le sa ininga na whai na ua iloa wale o iai lona ainga, ma o iai popo lenga o leo ma lona ainga i lona saunga le mu. O se tamaititi papalangi mai lanu ena lona ulu, na muri wa ia o ofuina se mitiafu lanu riuri ma se ofu vaili, ai maasanyo na nga i le train station i Wentworthville, ma le whai tua Sutherland ma Parramatta. Taro sanga ina leo le atunu ia longoina i la taupe a si la fiani whaamtalanga i le tamaititi. O lo whai anere sue ngā leo i tustu singa wa wa ia i whale la tāne i matawhanga i le tu i se sae o sini, wa tusi ai le upu Hamas. Whai mai li poti o whale au fia i whale whaongaina na whalawa i tele matawhanga i Bronte, Tamarama ma Bondi, wa wa ia i nei tustu singa ia mai le pōna pō. O li poti anisi sa wa ia i tustu singa re taona leila, o la tau longo i nai nisi ofisa whaasara lau ma whamatala i eile whaanoa no tele, o na ole manato ni tangata ele leile tusi o le upu Hamas, o se ngā yo inga isa lama, isa sa e tututonu iso o se no fuanga i Australia. Wanga i atula i ele au whai ngā ruenga le council ma o tu ina tape se pupuni ai ia ingoa, ma le wha moe whai ngā ruenga e wha maa e seai, ma o wha solo foi petoloa leo i wha i tūia, mo le sa ili o tangata po o le tangata foi na wha atinoina lea ngā yoinga. Tala muli, o lo sa ili foi po ai tonu o manu mano le toi titi tasi tesi ma le tonu miliona o le wha ilunga le loto mai le wha i unga le vayaso. Whai mai o le tangata ua malo na whaataura na pepa i le Tats Loto i Tasmania, ma ua malo ai stasi o whailonga o le se i le asto anai, toi titi ato le tasi tesi ma le tolu miliona. O le taulanga o P-Channel i Tasmania na whaatawai le pepa malo, ai le i le stala le tangata le taalonga le nowinga, e le mawhauna i loa le ofisa po ai ua whaamniaina. Paule i tu e loa ai o le whaatali le teimianga i atua le tangata ma le pepa malo, o na tu ina le iai o le whailonga. Wha mai sui o le taalonga i le taumate lo whai lava fuafuanga le tangata ua malo au no masona sira fia o ia lea ua whaamniaina i lea whailonga tele, ia ma ua whautuaina tangata i Tasmania i asiaki pepa, pe le o la tau lea ua manu malo ma whaamniaina i lea whailonga o le taalonga o le loto. Tala ia le Radio Samoa, mo le amatanga fo le nei vai aso mai Australia, vei roi fo i mo seisi whapoponga tai au, soi fo. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasu ti alu, a wale suia le ngila wa ule kio.
Ae Faiva mai ina se fulu lima iwa kolu. Amo, Radio Samoa, Vivela a. Kia ora Westies, it's time to say bye-bye to your bin tags. From the 1st of December, you no longer need bin tags in Waitakere. Simply roll your bin to the curbside on your Auckland Council Bin Day. Search bin tags to find out more. All together Auckland. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le pora kalame o le malu i fale, ia fiafi o sururu vai aso taitasi, se fulu e te aile whaa. O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo fio pase se mo fe malanga inga i Samoa fa pe le malanga bai i Samoa i New Zealand Day. A fe de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu i valua o fa o o. Tolu i valua o fa o o mo le R-Dash Travel. When you shake a radio shower, Radio Samoa. Ia, toi whaatalofa fo i a te oe malenganga whiwhia, malenganga whaafitai, si i eile vi inga i lo tātou matai sili le langi o mwhai o na whaia mea sili mo oe māu. Mai lantou umba i e kari e mai. Whaatalofa i le lolo le tātou tunu o le whaapoponga fo i o le tātou por kalame i le asonga fua, ia malea matanga fo i o le reiva i aso, nganga i fo Faiva o le atunu. Faiva oe mai i tātou uma, tawalunga atu ai fo i mara tātou telefou i vai whanua le ngana Samoa, i le sui o le Radio Samoa, i Sydney, Australia, ma Miriama po Mare, ia ma le whaamui moe o le hasoa tai o le am whaifa ona toi mo wasisi whao poponga. Ia ma tawalunga atu ai, ia ma Faiva fo i o le telenga ia whangabua o le vaibonga, ia pa o le tō wha fo i ia Silvano Francis Ione, ia manatu sa mduia lau tō maftanga, sa moe o le whai ona toi taliu mai i le asoa tai au, ia ma wha ua fo i le nā au o nanga ma le nā tau tua ua masa ia ia le wha fonga a le atunu. Manatu fo i ua mai o na fola le whala i le tai au, momoli lapa o malo, i na ua tautu atu i le polo kalambe o le malu o le tai au ma le whangwhangu ia te oe. Le sunga le ni awa o ia tawai meni, ia whapena fo i lona a waa, ia o mai fo i le taimi o i le sa i le si, ia o le au whangaruanga maasani lava, ia o mai le ftelenga ia seumanu. Lea ua tātou mafuta, i le nei fo i awa uli, i na ua tūla lata, o lea ua sfuru minute te ele tu lai wha, ia, ina maanawa fo i ngā rwenga mena tua fo i pēno o whamana sa wha ingoa, le poro kalambe lea le drive time, o ki e ngā pasima ki e ngā kawale mo moli ai o i le fale, a o lea, ua ngā ifo le la, ia ngā ifo fo i mou tau Faiva, ia, mai atu le tai au na ngā e le la maa la usu fo i lo tātu o tunu, i o la tau Faiva masani ma tiu te foi, ia maisalawa fo i ngā ruenga, le toi fo i atu le whanau ia o onga, ia mai malo longa le fai unga le vai aso, ia whapena fo i le sapati at nafi, a mboe sa manuia lo ainga, i le fai unga le vai aso, ia whapena fo i tapua inga, i whata whaita ulanga e fia. Ta oto le pa ia e le mamalu o le tātou ta whatolu, pa ia fo i mamalu wha le malo, pa ia fo i mamalu wha le atunu, ia e tainane fo i. Ia e matua pēr le tuu mamawu lunga le vi inga o le atua ia te utou o le au whainga ruenga pa ia.
I whāta whaitauranga e whia I te tono New Zealand nei. Ia maise, so se tawha le lalulangi, ia maise lau whanua ma ele o le tātou watunu pele I Samoa. I lana fo I tāpua inga ma lana sa iringa ma lo. Lau toa ona le ataua sa versa Iuli, le urua I ali I so alo, Al Harrington to Monavao Lavea, tātou mafuta ma tau le Gagaifo o tau Faiva, I le nei fo I aso ngafua, ia mavi ia I pēra le anga le lei o le atua. I lana mea lofa o le ola male soifua lau le lei. Ia, ta oto la ia mawhata I maunga o ao, ai le o maunga na liu lau mea. Ia upa ia I sā mawhai ngā. Sā tua whawhawha sā mua e le ngā whatau le maina. I se leo le a tau nei aso. Ia mawha malulua tuai foi. Wa mā le mā futa foi masi o atali. Ia la auli Isaac paunga. A whai o wha longo mai. Moe le lei ma malo lo le lei. E te le alu e vai le family doctor alu sa o e vai le maternity ward. alu o le fale fai nini. E su e le po le alu lau ngas ale mate talo atu ma le tele ngas man ina ia manwia ia lau whaatafa ngas. Ma ia anga le leile atua ia vave na toi whafo sia lo malosi. Ia mona e toi taliu mai eila ia lea. Whawau le tātou ngā ruenga tautua I lea tino. O asonga fua ia e tamua lava foi matatala le tātou pora kalabe le whai unga o taalonga. Sa whaatino I le lava yaso ua tuana yatu. Ia mare whai unga foi o le vai yaso. O le so, e o mai lava le teimile nei. Ia, e pei ona sile fia le tunu, e le o toi Paul Senilo, I le mata upu e pei ona tula I mai, I le vao lau fali, ia e se fo I le asosi le unitele o le lakapia au kilani. Ia mare wha malu tele New Zealand Rugby, ia wha pea fo I le tātou asosi o le lakapi, po le uni lakapia au kilani Samoa. Sa o so ta iatu fo I le sa avea, ma tai ma tai fono ia ma Palestine fo I le tele o tausanga le urua I Palestine le fionga I le tapau le ala taua le fionga ia aiolu potea John Roach e winga e se whai unga o taunu u iai ia le mata upule nā lea na manu ai se tasi o lau whali sinia e se tasi o tamata alo mai le aulu kapia lauri ele lei o wālana e wha leo lavane teu wha pēr sisi o tātou e le so o kanga le li inga o sa vea o ilona ai ngai lau li ilona wale ta ua ma ilingo lako au ma lako e ule papole sa o tau ma whaifo I e su ele lau whanilea ma le tamata alo lea na tupu ele whalawe lawe e au mai I la o por kalame o lea ngā le mea le na tātou te whai ai masa ili ei sisi vai fo ina ia mai mo Samoa ma mata mai Ile upu le ta ula transparency. O le upu e ta ua tele ina ia ati le va ai ni whai unga e whai awai ma whai una siringia po le ala mafuanga na lai o le tupu lea mea. Ia ma whaali fo ile mai ama le lima te o lea fo I tamata alo ia ma whao o lima ai I se tulanga le manuia na moni mawina ia le matua I ngau o le au vai tu lo ulu whaafonga mai o le atunu o le ali I lau whali matua ia talo whai ae pēa no whai atu ia ae lua ai tu o le tupe mai au o mai I tu ai ngā whaafita uli whapendei ele ai la there has to be a choice to be made sa iai le whai unga malau whiriwhilinga sa te tau o le whai you had all the time in the world ia le tamata alo lea, ta iei le teimi, sa tau e na whaila na whiriwhilinga. Mai, e au ngā fwoi lea tātou te whautua I nai, ma lapa ta I fwoi I a tātou tamata alo. O alawa me te tupu lunga le malai. I au tau mana tua le lei, e tasi le tangata. Na te wha tau teia, ma tau wha toa winga o tamata alo I toa tolu se furu. O loo I lunga le malai, I le teimi e tasi.
La fa fea la o na fai e mata e lua ma le ngutu e tasi, o lima e lua ma vai e lua ma le ulu e tasi. Le tolu se fulu o ulu, ono se fulu mata, ono se fulu ngutu, ia mafia se lau lima, ia. Le fita mo ia i tonu, ia malato i tonu o le malai lea. Le ala le na, ia, o le fau omono of so ta iatu i le fionga, i le te fono fauolo ia i nei le fionga le alo li, ia i le fionga ia fpulea i koki a vei, ia ai manatu i le maua lava se avandoa. Ia le ata oto ai whapea, se iai se tai au ma se malama, ia o na toi longo puia li i lea po fea wo o iai ia le mata upulea. Ia mani tu unga a o ni ai inga, po o ni whaasalanga fo i muri muri mai. Ai o le ala le na, o lo tau mo whai e su e o le tamata alo lea. Ia whatasi ei ma le lau whali. E tā uolo tātou whaia o se whai unga elelei. Ia ma whaafile e muai. Ma tau wha mai ia le tātou ma tā upule na. Ai, o nisi la nei o tā longa. O lea ma whai unga na whaia i le whai unga o le vai asu nei. O lea ua mai o le quarterfinals. O lea ua mai o fo i ma le semi-final. O le NBC Bunnings Warehouse Randfully Shield, ia po le National Province Championship. Ia, lea la. Se umala na tātou toi se atu la ia le iai i whai unga o tātou tālonga na i quarterfinals ma semifinals sa whaatino i le whai unga le vai asu. Ai i le nganga fia tele. O lea ua o ai atu. Ia, sulu o le tino. Ua mafuta mai ia le tua fine pele ia te au. O lea fionga ia lilo mai iava. Maina vai, ia po le ase tala mai, ia a o ni tātou tala tuli loa i Samoa, i le fontanga wa o le fontanga le na a malo le tau pulenga, lea na te tala alo ia i le tae au nei. Ia, malenganga whaalalo, malenganga whaaftai, whaatalo whaatuai i lau sunga lilo maiava po lau fionga foi. Maina vai, ia, o le sui o le tātou Radio Samoa ia pia. Ia a wafo ia se tātou tala. Ia mai se fo i meolo tupuai. Malon se fo manuia, a fio mai e le tāporo kalame, ua ngā Gagaifo Faiva o le atunu o le nei asunga fua. Whaftai lava mo le tātou so tainga, whatalo pātu lau a whiangale a tau a sa vea pesta, ia whapea fo ia le pa ia malu me malu se tātou atunu o lo mai mo mai le nei fo i whasan launga mai se ia o le tu sa awatu mai le tātou media center, ia po o le no fuanga o whamautu mai e au whasan lau mana au tustala i munu nei. O tuane o le tatou le tio whasan lau le malo le tu AP ia o lo o iaile whare i te le lava o lo o papena o na tō lau api ai le tatou media ia whamautu mai fo iai. Ia le au whasan lau mana au tustala mai a tunu ue 5 ono o le Commonwealth. Ia papea fo i ma tatou local media ia po tatou au whasan lau Samoa nei. Ani lava lau sau noanga tu sai fo i ole nei fo i tu aso. Ia o lea ua tele na uma mai ia patata noanga fo i e po o fonotanga. Fonotanga night, manatua le ataua, le ia mataina le fonotanga atu. Ia po le tato fonotanga le fato atitala. Ia i le asotoki e vai aso nei. Ai o le taiawana leila, ia na maua i fo i a nisi o whamoemoenga tāua. E pei o nā taua o fia atu Iesu o malo le Commonwealth. Ia i ngāta i atu o le whaleinga whaelero le sales le masani o na e tina i le pōpea e a fio mai. Ia, sa oi. I nā sa whatau nuu mai e le wa ale o le ngau alofa. E mamoli mai e le torch. Ia po le sulu foi lea o suinga le lei. Ia o lo tau la mua e le tātou whalatonga o tau manga mo e poponga. Tia, wana lei la na mol mawina e le tūle na. Ia whatasi ma le theme song. Ia po le pese foi lea aloa ia o le tātou Commonwealth. Ia lena whaafonga ia ila tātou o tunuko le ngatai lea ia o tātou malo e peri o na tani malo e Samoa. Ia tūlanga lawa ia o le tuinato se whamatalanga mai le ainga ana leila. E ese le lei o le tani malo o le tātou o tunuko ana leila. Le leile o le tala lea i la tō mama alo sa whapenao na awai.
i le maofafoi i le matangofia o le tapenanga i le taiwan leila i le polokalame sa fangasolo i ngā tai. Uma ne lole al polokalame na ia ona o mai lola ia lea wa fatulanga mai ia funtanga la ia funtanga i mata upu tau tina mai tai o le funtanga i mata upu tau tupulanga talavou ia ma le funtanga o leo tangata au fatasi uma ia sa whapena ona mawai forum ia ai o le taimina valetas o loo iai side events ia sa fatino ia i le tatou whalwhamusin o funtanga ia pe ona uta o mo ia sa fatino le no panga foi le o le hotel le altanoa ia fatino isi o le tatou tate ia po le maota tu ia tu atu potang CCF ia a onisi funtanga sa fatino i pe o le funtanga tupulanga talvo i le maota le whakasa tupulanga talvo le whakasa i song e tāua ia o mata upu sa talanoi nai o le vainga i funtanga umanei e le isa funtanga le i lote i nai le mata upu whatatau i suinga o ngaonga le tau o le a se tūlanga ia o na whai le Commonwealth o le a se alanga e tau ona avatu le fono lea i le fontele lea alo ia lea a mataina le stofi Israeli ia ai mai sei foi o le ao mai o finangalo ma manatu o tangata mai ia tunu e 5 sa awai ia pe o le tūlanga na le nalo i le so ai le taimi lava letas sa rana i whalpo kalame Samoa lava ia Samoa lava ia sa iaia me o lo whai le tātou watunu o tai pe o le tūpatasia o whaalinga o mea tau lima, whaalinga o ata, ia o maaketi tina, e whapena ona a mae ale fontang. Ona ngā ile ia o tātou mālo e tilo ma mata, i ngafa, ia ma ngaruenga fo e tina mata mai ta ia la tātou mea tau lima, ia e whapena fo i le autosiata. O le ana pe ona sila le tātou atunu, ua mai sei fo i o le tātou ofisa whasalau. Ma ua male tamaita ia Aisha ia se tasi foi o whaalinga ia o se whaalinga o tupulanga talavou ia ele o loo whapena ona a wai tono le whalaptonga le bausa ia leo tu inato wa wharisila tato tunu se taimi foi ona tu inato leo whatatanoanga mai lato i mafuanga o alato wata utusia ia au lea foi lea nganga whao Sofia sa iai ia ai o leo te lenga lava ia sabea le atawa pesta fa pe foi le to fa ko ngamu lo pe ngai mai ile tawa ino tatu polkalame ya e matango fi la vai la somo mo le nei ye le foi me tonu nei le matango media center ya ngai me la iki foi ile o ile fika o me ngai tu mai tu al pola ya e pe show o pro face man ngai ya le i tatu malo ye o mai e mai sai e pito isili ona help out ia be for social ni tele mai ia papalangi ia nga i me Commonwealth ia matou locals ia ai ole tulanga na o te lo le lunga lo tatu pokalame la ia o matou nei pamamla matou pe tulanga le o matou nei e pe o matou fasalau mai o mal tatu officer ia o vai pools for ia nga ia e tofi mai la le Commonwealth ia la fa eu tanga tai o kabale side event ia afa pela e te sau ia ona mai lola ia le o videos ma waka ma me ia na ele kava mai ia e tu fa tasi lunga i o tamu fai tu fa tasi ia nga ai mai tu stala o le 5 atunu o ia o Commonwealth e tilo ma va ai i me na fai ia aso ma le aso i te tono se tanto tunu o se au te lenga na la somo mua au te iloa e te le tuani ni tupunga matango fie o le asolua fa awa pea o le tulanga tau le mea ai ma le vai le lei a koa o le malu luio le akon i media center ia o te lofo i tatau no fuanga la iei o matou va ai ei ele o fata mala alta penanga le tatou tunu a tonu e iei ana i mea light ai o le upuaia e le asa se Faiva ma se mau ai le lo naso mua whaftai le atua o lea e vai atu ia o loo solonga manmia lava ia le pasosong mainga o le fono tanga se tatou atunu malana taninga malo vaftai sa no fa lo fo iba ele o mai o tali poti na ilo ulua iaso na tatala ia nei sa mata tu male anga vaftai
momo le loto fole le pea au tau e mafaufau i lo tātou o tunuu i le afuafuanga mai ia le teimi o kolones i o mai le teimi na whai ele fono whaavai ia ma o ai i na tuu tātou i lalo o malo au whaatasi e tā pena ai lo tātou a tuto tasi se i o ina tau nuu le awhewh se lau ono sfulma le lua o mai i le tele o atina e sa tulai mai mai si foi fono tanga sa fai ai longa e toi o mai se fono whaapea ma toi whaatino seisi mafutanga tele e au fia ai le siri atu le lima sfulu atu nuu o le lalolangi ia po atu nuu fo e pule i lalo o le whaamalu le nei o le Commonwealth ia po o malo o le taupulenga Peletania. Ia, whapenai le vava ai atu le sulu o le la, ngā e o le la i le tai au, tumu mai nā i le sales, ia ma au tafa awai, nā nei ale nā le o te tilo tonu atu lava i le loa. Ia, ma o le loa lo ta oto ai le sunga i le mali e toa i au tafa tonu wale nā i le nofanga le na tau nuu mai ai ia le sulu ana le la. Le ase tanga ima le sila ala ua fionga i le mata upu lea na tātou pisa i fo i lava. E le whaasoso i na o awanoa, e maise po i o le au tūstala, e ama le au whaasala lau, au whaili poti, i ama i la tau i le media center, o le lei le whaatinoina, o le fōlinga mai i lau saunoanga mātango fie, ma o whea, ta oto i ai, i a langotonu, o fia, fo i le tātou a inga o le Jaws, po le Journalist Association of Western Samoa, i lau fionga lilu mai au. Ia, o le tūlanga ia le ataua e pei o le saia ia tungalunga nai le tātou whalaputonga le Jaws, saia i foi o mātou manatu foi lia e wha le o fia teimi na au mai e le por kalame na au mai e le ia lato restrictions. Ia, foi e whaangatai tūlanga umai male tua o e kolosi ai ia le mātou o atu i lea mea. O lea so, ia, e pea ona o whapea atu, e le atoa ia se mea e whaatino, o tātou lava, iai lava, ia lape, e iai fo ia nai vai ngala iti. Ai, o le tūlanga le iai, o lo ua ngai mai lava ia palangi o le vaenga mai le Commonwealth, o le team lea, ia ma ngai sao mai tu sai o emaili intu ina mai, e whausi ai pūlsi e ngai e tu stala. Ia, ai, e le tau pia i fo i mātou, mai leo atu i forums ia ro o iai, o te tonu foi o le media center, o lo ua iai TV, o umona set up umai lava, o lo wha ngā solo i mwha sala lau ai, ia tauan mga o whonitanga ia pe o na o tā ua. So, e pule ala tu stala ia, pe e te mana o e te anga i le venue, pe e te nofo ai i mata ai lau o story i ala i lau tilo, ia mwhalongo fo i tauan mga o whonitanga. O le o tae au, le whono ai tātou tu stala locals, ia po tātou au whasala lau i nei Samoa, ina ia whaia ia tūlanga fwoi e au mai e tuku unga o le asia singa le tuku i la solulu. Ua iai le lisi o mai atu ina mai, e o le nā lisi o lo wa patulanga mai lava le tangata ia ma le event a ngai le tuku i la nā asia singa. Tai pei o le tonga atongo i motaa, ia o e fwoi la tau e pu ele nā mea ma whaasana lau mai, ia o le tok manga mo e popo ngātia whapena fwoi. Ia, o le fwoi mātou te tilo, o le foi ia productions o le anga mai tonu mato o fatas ia ele failo mai mato po la tulanga o ia ai o le la mato tau mate atu ia o le tulanga foi lele o le fisoso ani atu ile fale ia tilo tu fatasinga le o le tato fontanga yata ma tulanga mo le fasala la wina wa mato wo ma productions ia e anga i mai tonu e o mai lava tu salava le treatment o mato fatas e upload fatasi me le Google Drive. Ia ina le tu te mai moa mai ai. Inunga ina. Ia le tu watu ai. Ia whasanlanga me o masama to iai. Ai o le tu langa i le. Tu langa fwoi le sa iai lo tatou whaanga le malia mua. Wa tele a me o sala tu sai o saunoanga le fionga tu mai taipan mia. Ia ele o tu mama ina fwoi le tatou whala tonga le Jaws.
lo iai lava i lea taimi ma lea taimi a whai eise mea o lai e whawhinga tā mō tātou ia ona emaili lava le taimi lava le nā ia le fionga ia langi Keresoma ina ia mawhai ona tātou maua le wanoa. Lona winga, i lau mai tau, o le whimana mlama i lava le tūlanga tā ua i mea uma lava lo whai e tona se tātou tunu. Ai mai sa lava i le neifon a manino ama na malama i le mea anga i tonu i tangata ai loa foi o lai no atia lo wea ia tau e mawhai au na whai loa e maa na malama foi i la tau o lo patino ngā ruenga ai leo tū au no ina tātou mtanga lo kumalo ngā rue Malo whawhai tā ua tiri le whalongolongo atu o le nā ua ta oto i langotonu ia se tūlanga ua whamari i nā ai mo nisi vaenga ia ai tātou ono sa ia matalia le tūlanga mo le teimi nei ina ia solonga le lei ia le tātou mafutanga foi mai lātou o la ua pūlea ma control foi le tātou media center. O le ale ela no tala no atu whapena i lau fionga lino mai hawa. Ono tātou o tangatu stalam tātou o tangata whasilau. Ese o tātou mafufunga, ese foi mea e whaamua i o tātou manatu ma whaatāua. Ese foi le awala tātou teu nai ma tausia, le winga le upulana, a different angle of how we treat a story, whether it is a human story, ia po o se environment story ave iai, ia po o se public interest story. Ese toi ngā angeli tātou te tusi ai, ia ma whaalawi loa, ia mea e tāua, i lea teimi ma lea teimi, ona o tangata, ai ui o lea. A whai ua mawhai, ona whaamatuu mai ia whaamatalanga mai isi fo i tustala, le download i le ia whaamatalanga o lea fono, ia o te tonu fo i o se mea le leile nā mata ua ia i tātou. Awa o lea la wa usta i eile tele o tustala, awa ne i mata upe ai use si iana notes, ia ma events fo i o lo tupu, ina ia mawhai ona tātou share equally ia le information o disseminate more tātou. Tangata whawhele tala i tau mawha mo o tau lau tustala po o kou mole solo mangawa solo. Ai lau kusikala papalangi ai kuwhiwa isolo. Olo solo nga manuia mea uma le ataua. Yeah. Olo o e saule breakfast, ia ile vai enga, saule lunch, ia ile vai enga, le whatoa o manei atua le afternoon tea, ala e pa whei mai o le enga le fia. Lono winga. Olo se se mangu mua le o ma. Wow, ngā la usa i atu. Tana tau o mai mamata vai, mana vai enga naina. Ia, e kako ke, o nei whale te le, o ka se te le o le kako media center. Au te iloa. E whato a tumu ale whale nei le aso le main conference. Ia wale si mea, e leo ngā fo e whiwhiwa i solo. Ia o sau nei. O lono winga, o lai whakarikari umai a overseas media. E se io o le main conference. A pe o a tātou la vai a fontanga na whatula i le tātou atu nuu mō nei i side events i a matatou forums. Ia le tātou e kawa. Ua sauno mai lawa whionga le tūlanga o le share whatasi mai. O lo maua lava le awanua. O le tūlanga whai lele a whapea e tuu inunga. Ia e pule a oile ankor e te mai mo iai. E o whai lai i a whapea te Tutiloi Forum. Ia o lono winga e te whaia mai lava e oela oe tala. I le mea o lae whinangalo iai e tauana tusi mai e lau oe story. Ai o le tūlanga lana se o manu ma whangamua ma lau whionga le atau. Mana ia nei whamoe. Tarusia ia manga ia koela so le laso mai si aso atu iluma atu. Ia e pei ona ia le aso mo nei e maofa foi le langona. Pe ava ia pia taimin vai aso len tani. Dai mas men ka penga wale ilai mas me umana fai. Ai tilo nei e tato falfa masino ia fai e side events ia. O te lo me fa na fa ngata mai tato e ina ia mafai ona atu na se vai ngato e titi ka vai o mai share ia me e pumo o mo'o a wanoa i tonu o potu. E whaati, ia tūlanga i. Ai o le tāpenanga fo le justice lako, manai e tele. Papena fo ia isi no fuanga o lo whai e tātou pontanga. Ia, taruse ia ave ai pēa, ia le nei fo i whamoe moe malona le lei. Ia awa fo i le tala ave mo si o tātou atunu, umasao mauli le tātou tanga malo. Sa o wawa i atu ma tustusi na iau note se winga i le
au foi pese sa whaatoa le la sa au moia malangi ina ia pese le tai au. E le ngata fo i lea, a watu le whaaftai tele lava ia Dr. Palambo. Le whaife au lea na sau noa e te tala alo ia le sau ninga mua nei le tai au. Sa manatu nisi, i le teimi na tula i le whaife au, sau lana wholesanga, nanu lo ma le whaife au. Au te lo le leia, ai ua ofo uma ia teita i o malo ia sa iai i le teimi o le sauninga, i le mātango fie o le sa vali na mori mai. O le awala fo i le ngangana wha peritania. Na o whaafitai i file mo i whaawea mo o pati ai lo langona mo o whaafitai i le nei au na le tua, le lava tā pena, le ngata i le mātango fie o au whai pese nasa i ai nei. Wha mai i le pese le nā, o le matinga mo atai au. Ai o lau whai pese lea, a le fioga le tausala o le atunuu, ia mai moana sa whaatoa swanky, a le o mawai atu, o le ngola o whai pese na mai tua i sa whaatoa, lo fionga lilu mai au. Ia, o le tūlanga le pese upu na tūsia e le awhionga e le tamaitai o Fisasilio Pulenga o le mitanga luenga tinam tamaitai le tau whalo au tōnina ia o lo ia lea sa ia tūsia upu le pese ia ai langina le au whai pese nei mai sa whaatoa. E le mea mātango pia no wai au ia na le lai ai. Siasa ewa ai se tangata e leo se whailonga lani. Siasa ewa ai se pālangi e to ititi na awai, e le to tele. Ai o le mea na mai tawina, o atunu Afrika, ma atunu o al Pasifika ia, pe o la tau ia na te whata ua i o le sauninga lea ni le la. E to tele ia o i la tau mai le ato Afrika, sa mātou tala nua atu iai. O le langona o le fiafia, ai o na o tangata o le atunu e leo malie makupese. O le la tau tala lea i le matangofia o le theme song. Ia ai mai se fo, o le porkalame ana le la, le mongoli mainga o le sulu, ia ma fa pena fo yo na fa nga solo po kalami o mai ele la unga au tu o le fionga te me tai palimia ia na fa ma ina uma lava ai wa o so ko ilo ka mimika ka ikai la pe pese sa fa ko wa ele yesa manatu e ese o ko pese fa pesa fa to ai mai sei o voices yo tamaiti o leo yo tamaiti o fa leo mai ai la to fe au fa na tina tiatu i o le Commonwealth o se tu langa o matua matango fia tili ai tatu sa minga lila. Mai le ngata fo lea sa o wawa ia tu le to tele aia o nai tamaiti ia sa o mai manisi fo i o whaia onga mamatu o lo lato wa aia le lo toa. The Campus of Hope i lato le victim support ia ma o manei fo le nātai mi wanga i tuai i le talawhata i o pia ma le o ngā tono le tauranga wa lato toe wawa ai ai i mea o lo tutup a wā fo o la o lo o tau fia lava i lato i le no whanga o leo wa whamautu iai. Ma o se mea sili nana o mita ai. The meaningful dialogue and listening to the voices of the children. O toe tepala i o le la unga au tua le whionga le tamaitai pāremia. O lo tala noa i mea nei, mea tāua nei, shared values. O mea sili ona tāua i vā o tangata o malo le taupulenga. Commitment to democracy. O le naunau ta inga ina ia whaia ma wha malusia le tūlanga o saolo tonga o tangata. Aspirations o mana onga le lei mo le lumanai. Development o le tūlanga o le atina e le lei. The Commonwealth o le tātou o loa ma le tamau a inga o atu nu umane e te tau o na whaatau ai le mea lea. And trading and peace within the Commonwealth countries. Ta ua tele a whai limas fulwono ia atunu unei o atumut ma atunu o le taupurenga Peritania. O lona winga, e te tau fo i ona le leia tina e whaatasi ai ma fe whaataua inga i le vā o atunu unei. Nā sau whaalongolongo i le saunoanga le whionga te maitai pāremia le la na tāwalunga iai. E pei o tūlanga lava na o le saunoanga le whionga te maitai pāremia. O le whaalau te lenga o saunoanga le whionga te maitai pāremia. O tātou speakers o forums. A wasa sa moa i tono, sa e tātou tangata i tono speakers i o evema speakers i o whonutanga laiti ia, o forums ia, e pei o le whionga i le i whamasino i avui, Clarence Nelson, ia o ia sa i le
sai le whatatanoi ngā ni tau poi lea o swinga o le tau ma le afianga o le ia tau o tangata. Ia, o le isi foi tama i tā ua sai le isi foi fontanga o le People's Forum e whailo ai ia leo o i tangata uma ia o Brianna Meredith ia sai ai o ia i le fontanga lea ia e matango fia foi le whaleonga ia o isi foi sa awai le fontanga o isi fontanga ia o fia ai le sa avea mpani mi o le tatou malo le fionga atu ila e pasai le ngaoi sai ai le fontanga lea le pe o le ona uta awai le sa fai ele pe pa le fionga ia vui ia o le e matango fia ngalo tila epa o le tūlanga o manafata otu sei ni ngā lima ma mea uma lava o mata upulo foi nei o lo talanoi nei i fontanga uma a o le mea e whaata ua o lo saunoa mai i tila epa o ngaioinga o actions o a whea tino ai o a whea wha tino ai ia ma le tūlanga foi lele i lona manatu ina wa saini i whea ngai i pale i wharani ia sa manatu ai na o Samoa sia tunu la titi sa tere na lua te langa ia mata upu ia mna isia tunu la te Pasifika ia pe ta ile ano mai ia tama mawalunga ia te telea tunu o pe Amerika mai isia tunu ia ilona fina ngalo nei o lana tala na fa pe ia ai longa ia vakuka ko sen ngali mta tau mana onga ia tia a o le watino mai o le lava fa wa lava ia o le tūlanga foi lele i le finangalo le tamaita i o Brianna i le na ofesini ia po le a se finangalo o tangata e a ona avatu i le fonteni le la fai e le stopi ma le spraili e fai mai Brianna e publisha la ko li poki a o le data le au collect mai ma publish ia i loe tangata le a afianga ia o le isi manati o le fionga ia vui o le onga o i whanau suinga o ngaonga le tau mea tau soi le tau vainga o le tau ia matulanga mo whapena mea kau science mam tau whapena ia malama ina ia matutua e sui o la tau mafofau e me se foi o le malama anga awane i ele tūlanga le o le whaka o tatou tangata matua e whakaka koa o inga ia suinga o ngaonga ne o le tau ele ilo ai ia whaata ua ia o onga ia tūlanga lea e tele ma oa ia langona o nisi fo i o atunu o le fionga ia kalafi mo ala kalafi mai tonga ia o te pasani le ia mo ala kalafi o le tustala ia o ia le na iai fo i le isi fo i lau o i la tau ia whaali o la tau finangalo ma ave ma speakers ia o na ua fasiringia po le asa na tali le mata upule nei e le me tawana avatu o la se fasilia tawana avatu i atunu tele ia o le afono le fono au tu ia e whaapea mai ia moala pa ua le me whaiai aua le pisa ai whaalongo mai a mātou aua le pisa ai whaalongo mai i o mātou leo ia vatu which o te posa whai atu le tala moni ana whai i ngan whaperetania ai o le tūlanga e te le whiau o te tala mai ai ina ia langona i u leo ia le alanga ina te pea awa e pe muli mai le fono le tiskasa le fono au tu ai pe o ile o te tala mai e langona na i o tatu tangata walo i isu fono malo umate to tas ia i te tonu o tatu forum ia li a tau le tūlanga le se wo mamai e tau le usutonga le na ia moala kalafi o vea foi o ia o le whaatonu sili o le taimi o tonga o vea o ma whaatonu o le tātou newspaper le Samoa Times ma le manu Samoa i le telo tausanga o mawai e masani ano mātou ia i le komiti le nā o le autustala a le Pasifika e au fia i manisi i la tau pe o le sunga e tau leo mai le tangata Pasifika ai e to fia nisi usunga fono ele i taunu watu i lo tātou matunu o wasilia le 5 hafe munu tupu na ua taunu i lau whanua me ele o Samoa o te iloa wasilia ma le numera na langa LTV i Turnwale Media Center e whailoa uma mai e ale pu engal malaiva ale leo le au malanga wa taunu mai na mata atu le i o mātou
Ia, e tasi koe na tūlanga tāua. Ia, manino ai au mai sa o alwhaasana launga melewa lele o ai le au malanga lela taunu mai. Ia mawhaatali foi o teilo la o teilo wa sili atu ma le numera e pe ona iai mai ana po. Ia i la taunu mai. E leo malo lo na ia tatou au whaatali malo. Ia e whai o le o kei loa o isi kangakai le momoyanga po. Mātou teo mai nei, ia wa levan sao ni atu. Ia teams ia, mutanga wenga te tas. Ia o le au whaatali, o le au o le malaiwa alele, o le au tāpena o mea ai, ma whaatatan malo o venues, ma mea uma whapena ta avale, o lo whapena foi. Leo, o lo matua whaasolo atoa le tiutia leo, sui ala tau sifi, manga ia tu ia ma ua camp foi leo, le time nei. Ia awa foi ia e tāpena ngau tatou tali malo. Ai whapena foi isi mtanga ruenga o tatou malo, o lo whapena ona e longa ale ti maltu AP, ia o le MWTI, MCIT, ia o nei mtanga ruenga na, ia leanga i mai nei, whasirisiri mai, ko iese mo whare ton, ia mamata i tū foi ia le ngasolonga, o le wha ngasoloina o tatou pontanga e pe o nei e li taimi nei, a matai le so. Ia, whaaftai tele lava mo le taimi wa whaavanoa mai a wawa o mtuai o fiua su e au CEO o a uo mamai au au teiloa. O le toi mawhai o na toi mawasisi le taimi le nei a wa pisi uma i a lātou teams, i a whapena fo i a le tulanga o lātou ngā luenga ma tiute ma sifi lea taimi ma lea taimi. Ai, a tala noa i le pepa tu le epanana whai nei o le action. O le matua i tā ua lava i lo mafau fau. Walanga o leo o tātou taunu utonu mai lava i le teimi o le whontanga. E ta tauna i eise actions e whaatino pea. O te whaafitai i le atua o leo a tafa le finangalo le malo. Ai mai se foi o leo a whaailo e le tō wha i atu pai. Mau simanu. O le CEO le nama le ofisili o ngā ruenga titele le malo. Infrastructure and Public Works. Ia mawhila ua inga fo i lunga o awala. O leo ua tafa le finangalo le malo awa o le mersa iai o le atao fia. Mō sina vai teimi ngā ruanga masu e ngā o lo whaia le waa leo lo mangoto i ngā tei i o ngā sami o sātunu mawhono ma sa fata. A leo ua whai loa i le fiafi i le tai au nei. O lea o le a wha waupea. E o atanga telefono. Ai o pea tangata suesue ma tangata e whaatinoida le ngā luenga le ngātai whare o se tala fia le nā tala i lau whionga li lumai afa. Ia, sa o lei sa interview e au tangawa ia nafi ia le whionga i le alis o pesasili. Ai o le maa ua tala ia o le umalo na pia mai. Mo whainka ke lau fisiling whakul press conference. Ia, no le langona o le tumalo sa patale sa o. Ia, na matala no le na ofisi sa wale. Pawal meo kere i mawaina pe mboni. O lea iai mawhaatulanga ia le waale nei saula na survey le taimi lea. Ia, o na whapia mai leo le tala ale whionga le ofisi. Ia, o le meanga la kausu e pe o le arisa. Ia, ai o lana po i wha la saunanga. O lea ua ngā lue whatasi wha ila tau ma le sprep. Ina ia mawhai na e su e niusila ia la fo ia fo ma le sprep la tau ia. E mata i tu e pe fo ina langa ia fo i fina ngalo le tu malo sa pata. Ia manisi fo i o tātou o tunu. Ai paula tu langa o lo tau whaia ina ia mana ia e mawasa tātou o wanoa il palmi o niusila. Ma pe o le whatu langa maila na press conference malalato malto lava media ina ai pe o tato ini local journalist malau fasanla e fia mau fo se ava no mo tato ai mesa lava tato va o te lo lava ila utilo male sauna nga fo ile fionga ile ofisi ile tu no ina e New Zealand ia tu langa uma lo fa lava la suenga ia se vanga na lava ua la ile tupu itua yon tau file au mauruma ma la wainga ia au taimi nei la ia alwa ia su engal taimi nei nei ia faiona ia il tulanga foi lele fo ia fa pizza au ni ole mama mai ole tisolea ma pe ile mai le va alea nei ata o le ua fa motu mai le fionga de i Paribia Prime Minister the Honourable Right Prime Minister Christopher Luxon o le aso tofi o le vai aso nei
o le a mawailo na vanoa I lunga o le Radio Samoa ma la wha a talanoa le nai le breakfast show po o le malu o le tai au e le sunga le li awa o ia tawai meni. A o le aso tofi lava lea na a mai i o le talanoanga a le tātou palimia New Zealand ma le Radio Samoa. O na tu wa atu lea I le whainga malanga mo le tātou fontanga le nā le jaukam. A o le aso fo lea, o le avea ia o masui o le tātou Radio Samoa ma le tātou ngāruenga nei. E malanga whaatasi ei ma le tāwhatolo o le sailinga malo o le whaitawina lo na lua o le pili. O le sitiseni New Zealand o tangata Samoa I le tae ao, I le tau le tu lae se fulu, I le mautafono male pale mene o New Zealand I le astofi nei. Ia, o le tafutolu le nao sa inga malo, le fono fautua, o sui o le fono fautua, o sui o le fono o le Pasifika, the Pacific Leaders Forum, ia whapena fōi ia sui fono sunga I whawhengainga, o le mafutanga a whaiwhi au so whaatasi New Zealand nei. Ia, o nai tala na mo le whaafongafonga mai a le atunu, ia ai tā ua lava. E se vaenga lea o te manatu e te tau fōi o no o ia sau fesili lau fionga lilo mai awa e lango mai e le tātou ngā luenga susu e wa ngā I le vaa lea. Pēle ua tala whea ngai o na wha tū se I tū tino, a commission of inquiry, ese mai a New Zealand, ma le Navy New Zealand, ma le Malo New Zealand. Lātou te sua ina le mata upu lea wa le nā ua maua le data Voyager e tai tusa le ma le black box le valele. Ina ia wha matala atoa ia mea ia. Awane I suaina New Zealand I lātou lava. Ia ono le wha I te tenga I le conflict of interest ma le whatena inga o mawhauwhaunga I nā ti ai se mea. Ai le wha a li ai mea I le li poti o tala ami o tonu e tusa ma mea na wha atino pēna tupu lunga le wa alea. Man wha alo e lau fionga lilo mai awa ina ia e mana tuane le vaenga. Ia, e moni au, o le tūlanga lava nai, so se mea lava ua sira fia po I le tātou atunu tūlanga la, o le patula I o se komisio e lātou te whaia ia, le ngā ruenga lea ina ia mautinoa. E wane I eise tūlanga fo I lea, peo na e tāua, e whaia New Zealand, o na o lātou lava I o lo se sueina. Ia, ai, I lo ulava ia manatu na o stustala ia e lalango e mana o mia le ia I o se tūlanga whapena, peta iani. E mana o mia la le ia I o ni o tātou tangatai poto whapitoa I le itu ai ngā suenga la. Awa o le ala o ngā na o le o atu tātou komisio suena o le manofo mwhaile tonu ai le sesi o molu lalo I le tātou I tūlanga le. E le se tangatai poto whapitoa I tūlanga na lua o le taimi nei. O tangata lava o loo anga I tuai whaisesu e ngai mitanga ruenga o le MNRE matulanga umai e mitanga ruenga I o ngā ruenga tele mātina e le tatou atu o I la tōwhalina o le whaianga I mai. E whaile tā penanga lei matali ato tatou mālo. So I mea la e lua. Ia, e mana o mi ai le lava o le taimi, mana o mi ai le iei o le whaatatianga le lei. Ai leo se mea leanga le komisio su. Ai o le tu tawana I komisio su. E tawana I intanga te poto whapitoa I le tu ai ngā whawhita uli lau tupu mai tu ai le wa alea. Ia. Awai a whapitoa mai le kako komisio su e leise expert lengi kangaka whapengai. E lātou te poto whapitoa. Lona winga lai mua ala I luma New Zealand langa lawa iai o lātou tangata I poto whapitoa. Mai el tulanga lea paule mele e anga I e tātou mtanga ruenga. O le tau mawhai ina ia au mai tonu le spread. Yeah. O I lātou na I tilo I le se o manga malona afianga. Plastele o iai. Ia, mawhaatangisia e whaila ia leo na ia tunu uiolo ia lātou tangata whapena. E ono iai se tūlanga whapena e peona e tā. Wane a tau au teiloa. Ia waka whaia ere kongoa lele I sei iai sei kulele. E alana o whai atu lilo mai awa. Vātulu saunoanga. E alana o whai atu lela o whai te tala atu I lau fionga. O tai au I le tā o le itu lai wha. O te whaatala noi nai le tama o le taua ana. O le fionga ia nanai Dr. Yati mai le University of Victoria Wellington. E iai lona to mai whaapitoa e winga I le mata upu leo tu lai mai le vaa le nei. Ma olona langona na ia tau na whai mai. So vea, e tau lava ona iai se Commission of Inquiry a te tau fo ila
ona iai mana tangata with the expertise ma o lātou to mai whaapitoa. I nei mea, ia waila le kau ke su ea po wheme ia a le mai. Ia ona nai Dr. Yati, o le a mātaladoa i la sua tai au. Ia ma nei a e whaatupu manatu, ma whaatu ai, ma su i le ula. Mo i la tau o lo whaafongafonga mai Samoa manisi o la tau whaatino i le su enga lea. Ai, ona o le tātaimi whaafetai tele ia te oe lau whionga lilu mai awa. Whaafetai lo tele ma le ona sai ia whaapea foi ia le manido le leo le au mai o tātou li poti ma mea lo tutupu i le aso mua ua whaatino ai ia le tatalaina lo i o le jokam lua whelua sfuma ni wha I lau whanua ma ele o le tātou atunu pele I Samoa. Upu muri mai lau whionga tā tau mawai e. Ia, whaftai tele lawa lau whionga le atau a whaftai fo il Radio Samoa mo nipo kalame, whaftai le whiong le tau whafonga mua, le fsosoani le tapo kalame, ia ai tātou wheloa I atai au, e toi alaku whakako updates kai au, ko le ani I tūlanga o iai. Ia le whanga salonga o tātou tani ngā malo, awa nei ngalo, ia tapo ai mai Faiva se tātou atunu ia sau mauri. Ia o loo maa nai a mea umai nei, sulmata ngofia le la lo pangia le atua. Sa lolo wale tau sa ti munga mamafa, e na o mai la songa fua, se sulu mata ngofia le la. Pai longa ia o le alofa o le atua, ia e tātou peiloa I tai au I le alofa malanga le o le atua, le atau e savea pesta, pa pēlo tau whafonga mua. Ia mo se isi whapoponga mai a tau nei, so whase I fua. Hafte tele lilu mai awa, whelua I le asua tai au, ma o Faiva. Ia le nā Samoa, tālu sia o le nganga ma le tatalu, ia sanga iane ai o le tai. Ia lo matama whanau o Samoa, o sui o le nei le tio, ia ma le nei a la leo, ia whapena fu I tama whanau o le tunu o lo o ngā lulue ma isi a tunu, ia o lo lātou whaia fu I lea Faiva. Ina ia li potia mea o lo o tutupu. Ai maisa le rei whono whaapitoa o mā lo le taupulenga ua whai atu I Samoa. Maybe it will never come this way again in the future. Ia mai o se awa noa le lei e maua me uma, ai le maua le taimi ma le awa noa. Tātou wō le malolonga, so o toi ma tātou tala I bai whanua fo I mai. Wha au wau le o ranga ma le tautua, ina ua ngā Gagaifo Faiva o le atunu. Fees-free study is changing next year, and AUT wants to help set up new students for success. The Kiuta Kitai Aspire scholarships include financial and other student support in both Year 1 and 2 of an AUT bachelor's degree. Find out more at aut.ac.nz. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai a o ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai a o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wanei e misia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua taitasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. O se talawhiawhia nei Samoa, wei nei se tautua ma se au nanga whaamulinoto mai le Cambodia le City Car fuatusi tasi lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band, e ho foi tatu tawa le laiti. Taria foi la tau wha le tonu tongi e talafo, mo le tatu cashback. A ma tatu lima se lausi aga iatu le lima awhe tala. Fe so te mai ulungia, Peter Perenanto le numera o lua tasi o walewalu fitulua. Pe a manaumia se tawa le fōmolo a inga I le tau malulu. citycar.nz. Radio Samoa, kasilima iwakoru amo. Talo falawa o se whapoponga o tala mai atinu umamao ma tala o Pasifika I nei e songa fua.
E momo atu se tala mai se sa e tu te tonu, wa wha wau peona tu i o spa inga mai de ea Israelu rei tu i saute o Beirut, ma wa taula i fo i o spa inga se tase o nanga tau tupe e yeiso o tanga ma le Hezbollah. O tala upito rata mai o le bevesi i wha i tua le rangi sauno aile minista o le puipuinga Israelu ma wha i roa, na ia sia la tau fita o tau rei tu i mātua le tua oi, ma wa wha mautuane ma le wha mtananga, o le a whaareanga atoa Israelu le kulupu le lango iai Iran le Hezbollah, mai te tonu o kasa whai mai aititi mai, e varu sulfitu tangata ufasi o tia, ma le siria ma le whasa puru o manunu ai seos whainga a Israelu le tu i mātua le ai i le whaai unga le vaiaso, wa iei ata wairo ai au fiai matamaiti ia i la tau wa maniliu. Whai mai Israelu le whai tūre o kasa le wato e wha poto atu iai le Hamas, a le ripoti da tamai ana matanga ruenga o soifua maro reina le panona, o ta wai o siria mare afe varu sa rau tangata o maririu, i lo lata o tunu o na osfa inga Israelu. Mai le Hezbollah, o lipotia na whanaane e lata wa upenga Israelu le asana nafi, e yeina i tangata na mariri wai, ma whaaleanga ina i nisi vaenga o Israelu ai le whaatu saria, ne tūranga o iei osfa inga Israelu, ma mea o lata o whaneanga ina. Mai le atunu o Venezuela, wa tofia nei le presidente o le atunu o Nicolas Maduro, i lana ka pene tase tangata na whaasa o loto atu le presidente o Amerika, i le tausanga tanuai. O se vaenga o le porkalame fesuia i aipangota, ma ua whaia fo i le aturanga i le mai a wha laurua mai, o le a whaia se whai ngā pārota tala whengai mo le tofi presidente o le atunu i le tausanga nei rua wherua wha. O le tangata o whiriwhiria e Maduro, o Alex Saab, wa vea nei ma minista o le matanga ruenga o loa osi ma wharenga osi o loa, ma watu ina i ngā ruenga o le wha laurua ino le au unanga lea, i to tono le atunu ma se whainga fauwha pisinisi o le a wha o ngā i le au unanga. O le ua whiriwhiria o Saab, na toe fo i atu i Venezuela o stangata o sa o loto le masina o Tesema, en a matatau fia le rua wherua se fulu, ina ua po eina leo leo na o se polo inga whaasanga i ateia, i mata upu tau teu ngā tupe whaasuru la fono, whai mai le CNN ua lewa na tantunuina o le tangata lea sa teu ina tupe a Maduro. I le fesuia inga lau pangotai le vau Amerika ma Venezuela, na whaasa o loto nei e Venezuela pangotai to o se fulu mai Amerika, ma se tasi e li e suafa i a Fat Leonard, sa tau sa i dia ono o loo whatau ina, o ia o loo a fia i se tasi mata uputele e au fia ini whainga le a meo tonu. Mai Korea i mātu ua iai ata wailoa le leia tuai fita a lea atunu Korea i mātu o loo tu uane i eito ngina ma masini e whao ngā i se no fuanga e whai aito le ninga i leitu i se sae o Lucia ma ua anginga i li poti e fōringa ua wha maonia lava li poti mai Korea i saute e wha pe afe lima se lau fita Korea i mātu ua ave atu mō tore ninga wha militeri i Lucia ma le wha moe e ave atu i le taua i Ukraine. O wha maoninga mau tutu ia o loo a tiri maa whana le mawhitanga a nei atunu e lua. Pai mai ni poto le taunu o fita i Korea i Lucia e wha atu moia lātou pepa o ni wha fesidi e wha atatau i o lātou tangata e meise o saises maturanga i lava. O leva lava na wha leo papolenga i o le presidente o Ukraine Volodymyr Zelensky e wha atatau le mawhitanga a Lucia ma Korea i mātū a e fōringa mai o lea lava o wha maonia. Pai mai Zelensky, o whamtalanga o ia maua, o whaero ai o loo sauni le se furu wafa o fita ese mai Lucia e anga i atu i Ukraine. A whaia taunu uma ia fuafuanga o lono winga, o le teimi mua muare o whaalawelewe ai Korea i mātū, i se fe ese inga whaavau malo, o le atunu e yeile isi fita au pito toa tele i le rarolangi. E te lea tunu sa whaaleo masalonga i fisota inga lea, pe tae o lea ua wavala mai ata e fōringa, o lea ua lewa lava na whaiwhai mea whaatasi Lucia ma Korea i mātū, mai le mai loa isi a la fuafuanga o iei nei. Mai le Pasifika, ua mana na o lava lau whainga renga uni a le University of the Pasifika o lo wha mautu i Fiji, whaate se makulupo tamaitia onga, ia ave se aloa le whaururunga o le University, ma ia whaatino loe le teminei. O le lipoti la tamai lea ua whailo ai e le asosia lau whainga renga le University of the Pasifika, le OSP, i le Radio New Zealand, na amatala lato soltete i le asparele taluai, ma wala awai le ave se o le Vice Chancellor le University, Professor Paul Alwalia. O le so wato e wha awa waile soltete, ma le wha mtalanga i le tele o fua o tatau nanga i ese Paul.
O lo lato wala au fo ia toe whaafole kon karate whai ngā ruenga, a le Presidente le Associate Dr. Tamara Osborne Naikatini, le ana wha leo ngā ina lana kon karate le asoibo iurai. O le maua le asosi sa lato pepa o whaamtaranga, wa whaamtu maida au whaasalalau wa tā wai, wa whaia de whaai unga, e whaia de sol te te, ona ua lewa tele ona whea ngai lato, matulanga le manuia tau te inga le universite. Tele mata upu wala ngā ato le au whai ngā ruenga, ai leo le leo na whaafoe ia mata upu le pūlenga a le USP. E leo tā ue le ripoti se whina ngaro whaaria o Paul Aluaria le mata upu, whaapea fo ila ma le pūlenga a le Universite o le Pasifika. Tara muri, se ripoti la tamai o le taamirisanga le Pasifika o whaangasaro nei, ta alonga le lakapiriki wa manu malo ai le Papua New Guinea Commonwealth, i le awa fiti le Fijian Party, i le whai unga le vaiaso i suwa. E le ngata i lea o le malo o le au o le whetu Samoa i le lata alonga ma le awa tamai taitonga, i ai e tolu se furu mareono, i le whai unga fo i le vaiaso. Nono winga lawa toi titi wha mautuina la wano Samoa e tau sinio ai, le ipo lalangi le like tamai tai, e whai e le tau sanga rua whelos furuono. O isi ta alonga le aso o ai e ta aloi Papua ma le atukuki i Port Moresby, i le isi rua vaiaso, ia ma ua whaero fo i o tonga na whaia ina fo i a Australia le whai unga le vaiaso subaru le reai, mana o mio na malo i a New Zealand le la ta alonga le aso rua November, a whai raa e whaia ina lono winga, o le a ta aloi ma se awa le ofiti, o le atukuki ma Papua New Guinea, i le tupala le o alii, ai mota mai tai, ua tūranga le reide awa Samoa le tamusanga, ma ua whaatari nei le finals i le aso rua November, ma lo telefo i le avanoa e anga pa ai mo se avanoa le ipo na langi lua wherus furuono. Tala ia le radio Samoa mo ia tunu e mamama le Pasifika mo le nei fo i aso. Tasilima i watolu amo. Radio Samoa. Fa amoe moe mo ta
pito ua tutu to atasi mai lo utino pe a pe talu le fia va ai lo fatu pe watu ia ise pe luma ai tulili se e maya la ia la uma asala fa ua o fia inu vai malu i o noi mata ua la lele tasi lava oe tulili wana o oe lava ula lele wale mawhai pito na whamatala ua la lele tasi lava oe tulili wana o oe lava ula lele wale mawhai pito na whamatala. E ole nā, ale siu whokamātango fie, ole te maita i Miriama Samuelu, mai le aniva. Ia, alofa atu wai o wā Miriama Samuelu, ole se uo mamai i a te au, ma alo alala ma papa au malona au ainga a toa i le stete o Alaska. Whatalofa atu ma Alaska, ma lole soi fuamuruia, ia ngā kākulu pese al kākou kenge, ia mua o tau a ea. Ia, ai manatu, o lo manuia me oma i le alofa maleanga le leifo i o le atua i lo tau nopia i ai i le nātunu Canada, Vancouver ia masitete ese o Amerika whaasolo mai i Hawaii se i o mai le turf ma le territory i Amerika Samoa whapea fo i o tātu ainga manua whatalofa pitoa i ta mamtina mātutua e re mawhai o na ngalo o tau walole sui fua maruia whaftai fo i ta talo ia, mamana tua mai i mātou. Le au whai ngā ruenga a le Radio Samoa. Ia, mai le pūlenga. Ia, ma mātou umanei whawhtai. I lo tau wanga le lei. Ta māam tina mātua. Le mwhai ona whangaloina o tau. I tālo sanga fo. Ia, mai se foi o tātou whawhiwhi. Anga maso se teimi. Tātou te mafutai i pe au mangalu o le ea. Mai le aso ngafua se i o le aso tō nai. Lima aso le vai aso. Gagaifo Faiva le atunu ia male astronai e palu i lo male tātou alofisa. Le ava, male tānoa ava. O le tānoa ava e te maua i le sao. Share our program, ladies and gentlemen, not only on Facebook page, but also on the YouTube channel, so that others can have the chance to laugh with you and me and all of us together at the same time. Yeah. O na tātou toi fo i mai lea, whatalo whatu le uso i a au matangi masi i a whapena fo i le tua while i a tusi i a pole fionga fo i a toa. O na o mai leo le whaalawi loa peo ngā tātou tala i ta longa. Semi-finals leo ua ta oto mai ua mai a semi-finals i le whai unga o le nawa yaso ua tona yatu ma ua tula i mai ai i a le NPC Bunnings National Province Championship ia male karikavo le tau vane ia le Ranfurly Shield. O le semi-final mua le na ta aloi Bay of Plenty ia male aua Canterbury, manu malo Bay of Plenty, tolu sefulu male lua i le lua sefulu a Canterbury. Ia, le nala ua tula i mai i le final, le aua Bay of Plenty. O le semi-final lona lua le na ta aloi le au mai Wellington, ia whapea fo i le aua Waikato o le iunga o le ta'alonga ma le semi-final lona lua le nā. Ua manu malo Wellington, ma o le si finalist luna nā. Ia, whaia ina ma malolo Waikato. Ia, o lona winga o le finals i le whai unga o le Vaia Sudei, o le ata aloai Wellington ma Bay of Plenty. O mai leo la u talanoa inisi o vaenga o ta alonga fa vao malo o le tatu au amata le tatu au le kapi le toa Samoa tau nuu ia ma tulau ele e lau fanua me ele o le malo tele o Peretania o la eo mai King Charles III malana masiofo ia Camilla
i le fono leo lo fai e Samoa a le ua tu vai loa ma ua tau nuu le tātou au le toa Samoa i lau whanua me ele o Peletani a tele lua ana tālonga lo fuafua ma le manatua fo i o le tālonga leo o le semi-final lea na malolo ai i a Peletani a tele i le toa Samoa i le semi-final o le World Cup i le lua afe lua sifun ma le tasi o le tālonga bombua la le tātou au ia le toa Samoa ma le aua Peletania lua test o le aso sa a saudei le aso lua sifun ma le fitu o Ketopa o le tālonga bombua le nā ma le aso lua o Novema o le test lona lua le nā e tālonga tapaitai Women's Rugby League i le tālonga lavale o le Lakapiliki o le fetu Samoa na makua i vali whaale lei le fetu Samoa le au ta mai tai mai tonga ia maulea la ua whaatalitali e nei i se tasi e manu malo i le tālonga le vao Cook Island Mafiti o na tātou ta alolo lea ma le vaenga le nā ia o na maua i lola ia lea o se tasi ia ma le tātou wa vanoa le au o le fetu Samoa ia le Lakapiliki a tamai tai ia wa le ipua lang in women's rugby ele tamusanga la kapi fa va malo a tamaitai o le manusina o le ua qualified le tatu au lea mo le ipu ale le lulangi i Engelani i le tausang fau ele itoio o le tatu au i se manu i se afu i se final ia mau i se World Cup taru mai le lua fes full man fa ia o le la ua manuia le tātou au mamoalo nā wanoa ina ua manu malo le manusina ia Madagascar i tūpai i le whai unga le vai aso na sei mawai atu nei i ai wha se fulu male ono i le se fulu male lima ia na i tala na i tālonga ua oto ia maawi nātou fo i mo i tātou ia me se lātou ele matamata i tālonga ia ma ofo i malai ua mātutua ua ma lilili ngō fie po ua velasia ngō fie fo ia le nā ele au whinga luenga lo mwhai o na asisi atu i lea malai ia po lea fo i malai ia a leo le nā fo i mata loa i tālonga e sau lunga o le TV Tele. Breaking news, ladies and gentlemen. Ele o whapea. Ona o le tiu te lava la tau ia. O le au whaasala rau e peo nei au nei i ma le au tustala. Ia e mamori atu wai foi. I le mamalu o le atu nuu ia. E mai se foi. O mea lo tupu lo tui whale. O le aso... Ana nafi. Lea sa whaatino i le fontanga. Whai ele fontanga lea tele ale a inga whatuatua e lea tua Samoa ua tas. O le vai aso na se ima vai atu nei. Sa auto whaafonga ai. I lau pola kalame ma lau whaasoa ma tuu ina atu ai. Ia le whautuanga ma whaolo ma au. Ona o le tūlanga sa tupu mai i le teitei whono. Tu lau fo i taulangi ma malu o te whono malona ta whinga sa iai. A o le i tūla i mai i ala mata upu lea. I le vā o le te whono o le toa ia vai mara malo iopu leo pepe. Ma le ftelenga ia asiata. Asiata pio vauriko o le tauta iae. Ia, au te le tau whailo. Ia le whangatia i upu na la lafo i le vālea. Ai nā na au tu o lalo atu. Ma watu fo ia se vai vainga. Ia lapata ia i fo i le fionga le te whono. Ono upu o sa tia. Ai i le vāno nofo. Ia whapena fo i le tūlanga le leio le tau le leio le ainga. Au leolo o tālia le taunu mai o le ainga whatuatua i le atua sa mua ua tasi. Ia whatasi ei malana talinga ma lo. E le whai unga o le masina o November.
Ia, le la ua ta oto mai le tō whā. Ale a inga a toa, ale wha tua i le tua Samoa, ua tasi ma ua toe mau popo ai nei. I lalo o le wha malu, o le a inga e tasi, o le whale e tasi, o le whala, fufola e tasi. Ia ma ua toe whealo whani, ma ua toe wha tūlanga no lātou au waa. Ma ua wha malo lo ai, ma ua au tasi le finangalo. O le a inga, ma le Fala Puputonga o le Fast Supporters Group and Family in Auckland itself. Ua whaamalolo o se ai ia le teitei whono. E wila ina le iai le teitei whono i le whai unga ale a inga. Ua whaatino ma ua langutasia uma i lo lātou au whaatasi na ia whaia le whai unga. Ia, ai au te tonu. Ua maia. Ma ua ta oto i panga, ma langu tonu, lea matau, mai watu e le wha marusi au ia te uto uma. Lea ua whalongo tu nei. Ua tulai mai le ta mamatua. Se ua muli, ia ma le lau fau. E le ianisi o le lau fau ua, na o le teitei whono le na ua, whaatea ese ma le laulau, ma wha malolo. Ia ai alo loa, ia le fionga le teitei whono fau, ia seu amuli, ia whapea fōi le komiti whafoe, o le tāpenanga o le talinga malo, a mai a le whono lea o lo whianga i nei ma le tātou tunu. Ia, ua umai nā mta upu. Ai, o le tua lalo ma le fautuanga o lo avatu pea. Mai e te au nei tau talatu. Leanga sa iei o. Ma tulai mai o se te tai sa tau avea mai le whinaunga. Ale a inga whātua i le tua Samoa o tasi. The Fast Supporters Group, komiti whafoe mua lava. Lea tau sa vea le tau talatu le ngutu. Ia, ta iai le whaavaina, ta iai i ngā ruenga uma masa ili ngā seleni ma le whaalau i loa. Se ia o ina tū le malo. Ona whaamawai a loa ia lea, o le ia taua sa vea manisi o tabari. Ma ai uri atu i o tau tua ma o tau Faiva. Ia, ai pangalea. E le mo foi lava, e le se Faiva, e le ima se mau. O mea o mo foi, e ai le matenga ma le masalo. Ai mo le teimi nei, ia, sanga iane ai o le tai. O tau uma e tulai mai tulanga tofi, e tai ai ni maftanga, po oni asosi, po oni whalapo pitonga, seu sila. Seu le ngalu, seu le manu, ai tanga i le ngalu. Wa ai i langona, ma fina ngalo tangata to tele. Whata ua maftanga. Aua ne i su e ai se ai o sisi. Ia pe whapea fo i e whata ua lau tūlanga ma le tofi. E tā ua tangata. Tāle tala maori. Lare me siri o na tā ua. I so se maftanga ma le o langa nei. Whamai e tangata. E tangata. E tangata. Tangata. Ao le tangata fo i e tangata. Ia le tala le na. Ioi. Ao le tala e watu e whanofo fi le mbu ai le maftanga ma lo tātu wainga. Whapena o na toe fatu ai. Ia masu ai le titi. Su ai le pale, masu ai le ula. Ma lafo atu ia te outou, ma outou tau au ndi, ma wia outou Faiva. Ai maise, o outou, ma tātou, e whaalango ma i ai. Ia le fionga le tamaitai pāremia, le teitei whono, le whainga malo ato le kāpeneta, ma le mamalu o suius whono uma o le whatuatua i le ato Samoa o tas. Ia ola ia lea, ia manuia outou Faiva. Sanga iane ai o le tai. Ma ia anga le leide tua.
Ia, ma whaatafa ana. Ni wha le tonu. Ia, whapena fo i ni pe au langa vale. Ia, ia, e mai se fo i. O wha le tonu o le atu le mai a leo u te loa. No umo no talano atu ia te utou. O lo whaatu mutumu i ai ia le mawhtanga. Ma ta ia le tātou mawhtanga le tātou ainga. Loto tele. Ia e. To mua mala. Ia, a sau tai ao malama. E mwhai ai ona toe whatu lo tātou titi. Ia e. Ia, ma tātou ngā lulu e whatasi e le o toe ma mao se teipi. Mai, ole whontanga i Samoa. Ia, teimi fia tūla lata i le whai ungo le tausanga. Kirisi masi le nare ma le tausanga fau. Awa lai alani misia ia te oe le mele na. Awa e umatu le tātou talinga malo le nai le taunu mai o le whionga te mai tai pāremia. Ma le kāpeneta. Le tai whono ma le mamalu. O le ainga. O tā i tai. O le whātua i le atua Samoa o tasi a tā walunga loa. Tā walunga loa. I le aso luas fulma le tolu o le masina o te sema. Lua afe luas fulma le wha. Le tātou corporate dinner te le lava. O le a whatino le nā. Tāle tu lai whawo ta tala le tātou mawhtanga. I le maota o Samoa. Noe. I le maota o Samoa. Ia, whamawane leu kalenda. Ma vai sau ticket. Ia. O le... O le se ko wakul ka ko ticket le whai onda. Whai on mana tu ai. O le ticket, fi mosau ticket, i le tātou corporate dinner, po le tau mawhtanga muribuli le nai wha mawai atu ai. I le lua whenua sfuma le wha. Ia, ma tātou fia ai le kirisi masi. Wha wheiloa i le lua whenua sfuma le lima. O lua. Tasi fitu o fitu, iwa lua. Tō tusi ane lalo o eangi i misi ke waiwa mai, teo ke ofo sole sa vea. Ele se mako tike, ele whasa laua mai, fo ele nā mea tātou o whanga poto iai i manu, ia ma tātou wheloa, iai ma pāti patia, ma whātou whāloa. O awha le tonu, ma futia fo, i o le lua awhe luas fuma le whā, whāle lei uma le aso luas ful korunga. Luas fuma le tonu o te sema. E tasi ale ticket, e awhe luas e lau i le ticket. E se fulu tangata e o mai ai le ticket le nā. Tasi le ticket, tasi le awhe luas e lau le ticket, e se fulu tangata e o mai le ticket le nā. Ia, e nā la, o le telefoni le nā le whionga le te whono. Ia, le whionga tofilau Ted Stanley. O lua, tasi fitu o, fitu, iwa, lua. Ia, po le numera le atau o savea le tau talatu, o le whonga le whono, ma le whele utusi le whono, o lua tasi, lua iwa wha, fitu, iwa, lua, fitu. Mankuanga umaro kako tina ngā ma le fast. Ia, ma le whionga le tamaitai pāle bia, o lesi loa lua vai aso. Ia kako wowosi lo ma kako siva. Ia ma tātou whātu. Oi whawhilo i kirisi mas bua. Ia. Ia ma le numera ale atou savea. O lua tasi. Lua iwa wha, fitu, iwa, lua fitu. O lua tasi, lua iwa wha, fitu, iwa, lua fitu. Au e te whai mea tu. Au e te whai mea tu. Una e liliu maila. Ia le e whaali i mai ama o markai kai whonga mai. Kai le angana ko ia. A vili se numero na. Puk i lau ticket malau mafutanga, po lou a inga, po o le tau nuu, po o lou i tū malo, tasi ale ticket. Ai awhelua se lau. Ai o mai ei tangata e toa se fulu. Ka imari ia le nā ai ala na whai nei mea o tātou tau te mea we the people, by the people, for the people tātou te whaia mea
ina ia fia tangata, ma maua tangata, le fe oe ai, le fe alofani, ma le fai mea whaatas. Wo tau se sila i le mea la ua whai Samoa. Le matanga aluenga whau le nale sports and recreation. Ta longa, maala ngā oa, ma ngā ioinga, ma me whai. Ina ia maua le fia o tangata. Le nā, ta ua le nā, o loutou whaafonga mai i le mata upu le nā. O le, e le meo te fia tali e tuai, e tusa ma le polakalambe o le vau filifili le pō ana. O le vaso e le na tenei. O a ingo Samoa e ave i le upu sā, i luma e mumu mai. Sa te lea e na whaalongolongo ia aile i matua i maoti mai le tali. E le mata upu le nā. Oi a ingo Samoa e ave i le sā i luma a oisi a inga e le ave i le sā. I mos whatita inga o sā tuala, o sā pesta, sā whennu i vau. O le vai inga la, o le atau sa vea langa e mānulama i mea ia. Ia amatu e fo i mas e fsosoni mas tu o lalo. O le sā le na e tu i luma mua i ngoa ni sā pesta. E whasino i le tangata. O usunga a le tangata i ngoa i a pesta. Malona a inga. Le tauai, le taua whai o a inga uma ia o a inga ia sā pesta. Na tupunga mai a pesta o le tangata ola le tātou talanoa iai. Tuala. Sā tuala ona o usunga a le tangata ola e suafa ia tuala. O maua mai le unga le nā. Sā whenui vau i whaasino tonu i le tangata e suafa ia whenui vau. Ioi. Ia, a o lesi lava enga le ave i aini ni ai. O mea ia e tau o taulangi o nu. O le mwhai ona ave i le sā taulangi. Le ainga taulangi, le ainga taua ana. O le tau au whainga le nā. E le mwhai e ona ave iai le upu le nā ilumo le ainga sā taulangi. Le ainga sā taua ana, le ainga sā whaafonga le iai. O le taulangi le nā. E whaalupe ai. E le mwhai ai ma le whitaui. Ona tuu se upu sā i luma. Le anga o le tilo the plural form. Mau mai? Ia le nā. O le sā i luma o le ainga. Sā pesta, sā whenui vau, sā tuala. Ona e whaasino i le tangata. Ola. Tangata tonu a lea. O ana usunga, tupunga o mamaele a inga lea sā tuala, sā pesta, sā whenui vau, sā tupua, sā mali e toa, whaasino i le swafa o le tangata sā soifua. E ona ia ngafa, e ona ia usunga ia. Ia le nā, te atuaile nā vaenga ina ia nofo malamalama iai ia lo tātou tunu, ia so soni e tuai se vai vainga. O maila u talanoa e le mataupu le ana le la. Le sau tau whaafonga ni iai o ma whaasoa tuai ma le tuafine a lilo mai awa. Maina vai. O se ainga matautia, alu fo ila o e tilutilu iai. O tau ia, tama mataine ia talavau. Le tau te iloa set up le channel, iai le YouTube, ia whapena fo iata o lo lafo mai. I Samoa, i lunga le televisi o le TV1, o le 2OP, ma le TV9. Ta ua le na ina ia mata ma mai moa, ia ina i ta maa, ma tina mātutua. Ua le mawhai o na maua le manosi ma le awanoa. E malanga ai ma mai moa ma tilo i mea tā ua ma le mātango fie o lo o tutupu mai tonu al tātou o tanu. Ia, na to mua nei i mala i le tūlanga
o iai ia le tātou vaa leo lo ngoto i ngā tei o ngā sami o Safata. E le whaafsanga i male alo, ma le tala whātai i tawhitoala. E leo se tala le lirik, e leo se mea le lei. Ai au tau whaafonga lea soa tai au. Lea matale noi ma se tasi o alo lau i lo lea tenu o se li fo mai o le vaainga lea. E le ngata o ia foi o se li lo ia a o se li. E sila i mata upu o whengainga whaavao malo. International affairs and international relationships. Here's a doctor, o le tama o le taua ana, o le whionga ia nanai, doctor Yati. Tāle tu lai whai lea so teo. Tātou tala no le mau tō whaafonga Samoa. Se i whai le tō wha. Ma le whautanga a lea fo i te mali. Wa iai mata upu, iai lona anga waa malona tomai. Wha apitoa. I mea la ia e tula i mai o ngā sami o Samoa. Mai ia sao noa ai. I le tāu o tele o le iai o se i tūtino, la tō te tūto tas, e whaatino le suenga lea, a commission of independent inquiry or investigation. O le mafuanga o le mata upule, ina ia awane i toe su ea, e ni usila i la tau lava, o la tau lena tupu ai nei li whaalawe lewe lea. E le tau la o na toe tā ngofi i la tau e lote le mata upu masua sue i la tau. Leanga e le atangi ai se ambi o tonu e tula i mai. E iei le matenga ma le masalonga, e ui ina ufiufi wha manungase nisi o wha amtalanga tāua, ma le tatau na sila fia e Samoa. Ina ia ilo ume tangata. Mai loa e maa loa ume i e lua. Le tu ai ngā whengainga, le tu ai ngā whinaunga, e te tau o na whai. Ina ua whisiringia le whionga le tamaita i palemia, e winga i se taui, e te tau o na tu inantu i tu maa lo, ia wa a whia nei. Peo nei i ta whituala, whape nasa na mumu, e le ngā te le nā o vai e, o loto whanga, ia whape fōi muri vai, ma isi nuku o le tu malo. E tā ua tele, le sau nuanga lea, na tā ua le parimia. Any word about compensation will depend on the recordings and also data that has been stored. Ale wingo le natala, nesa au pespese tuai ile vai aso ua tuana. A mata tu le so se io opo o le a lava le teimi mai a isu e suenga nei. Ina ia mawhai o na wha mau mawina mea oma sa tutupu i le aso. Mai le teimi na tupu i le whana bela. Le tapu e ata. Tapu e le ata ma wha mau. Store the photos and pictures that you take, because the compensation will depend on all those reports as evidence for damages been done to the coastal line and putting our environment into a natural disaster and also in jeopardy of our food basket and food security. O maua mai. Ngango ko FM me disko ngā sari, to I ke fia ngangu sari. E tā ua le tātou tala noa, ma le whao ngā ina, o le ngangana Samoa, ngā lena piki mai le tamaloa mai tono le mautafono ma le palemene. O New Zealand. Whamai, Mr. Speaker, why haven't we done a commitment to disseminate the true information to the Samoan people through and using Radio Samoa? Ere rā? Whamai lau whionga le whonga talai.
La le me ua umi e na whata amilo le mata upu. A wale toi nātu wha matalanga e wha ngā ai le si ufu whonga o Samoa, le radio Samoa I lunga e okila. Wale maanga ia. So obviously, for some reasons and for all those reasons, te tāu tele. E loa I tangata, ai. E sa o me I ka kukara ngoi. O lai piki apu me I ka ngaka le mea vale tele. Mtua tāu tele. Lala le nai le yon o whai atu. Tā ua I o wha maunga. I nuu uma ia wa fio le atu sa whata ma le ainga malosi a sa tunu ma whono wa leo te wawai atu le mel na o iai. Ai a whai al pēr, ma whai pēr, ma whai pēr. E o lava I ngā tai, I le ngā tai whale, e o otu iai tā whenga nei, le au le nei pēr whai e sopoloa. E o lava ina tau I o I le, I matawhanga o matautu. Ioi, ma whale ase la. Mi milo atu I ngā tai, maua o mātua I ma whale la tai. Mi milo ane I nā le au, a whia ai, ma le a inga I le tai. Tua vai le leanga o le mere. Ioi, a whai e whaasopo loa lava, le tawhi pe o le tai. So this is the thing that we are looking at. A commitment to the information, the effort, the cleanup, and a commitment to a time frame. Se tau tonga I le taimi e te tau o na whaatope tope ai o na whaile mele. A nisi o tala, o leu au mai e maua ai le toa ma le file mu o le atunu. E le ngata le matango fie o le tatala ino o le whanotanga a atunu o mamalo le taupulenga peletadio. Ai wale tau fia ai le ngā ruenga e te tau o na whai e tangata e o tau nuu. Hundreds of experts, those with the special knowledge and know-how, marine biologist and marine scientist, marine engineers. Nau tau nuu engineer, tau nuu scientist, tau nuu tangata ata mamai e whaapitoa lo lato wanga waa I le pui puinga, ma le saunga le mua le ngata I whale ma mea uma o whi ngota maia e ola I le sami ma le tu ainga sisi o manga whapea. Nā la nā, watu pea le whaamalusi au I lo tātou tunu I lava papale, tātou whaatuatua. Whaawau pea au tau ngā ruenga na masani ai. Test le swavai, ave o le sros. Le vaenga whaapitoa mo suenga whaasayantisi e lo ai le malu pui puia male a afianga o iai. Ia o tātou ngā taifale ma le swasami. Le manongi swau o le sami. Ia la ana pea no o watu I le tala le ale li I whai au na saunoa. Wale to e sa wia. Whaano noa wale to e sa whai sua. Whaano noa wale se sa lutonga o le whanau ma tamaiti. E tō tofu ai ma wha malu. I ngā taifale. Male mānea o le malu o le sami. Aisea. O lea ua wāwai atu. Fōringa. O le a liki mai pea, ma liki mai pea. I lea taimi, ma lea taimi. Ia le tūlanga o lo iai, ia le swau. So ladies and gentlemen and friends and families all around from the Safata district and Safata constituency, be patient. Tātou love palemon sai. O lo iai whaamrianga I muli mai. O lo iai whaamrianga o lo muli mai mo I tātou uma. Mai le mwhaifo I le teimile nei. O na whaatino sa compensation. Se I vāanga nā. Ua mai a suenga la o lo whaatino. Na paule mea leo o lo talo atuai. Ina ia whai lo tātou malo ma whonga tau moli o I tu malo umaia. La fo ia iai o lātou whaipule
O se tasi fwe o fai pule, o le minsta o le kāpeneta, le fionga e alau mati a manu, Ringo Matthew Purcell. Te lelo na sao, la fwe ai le tōwhai a lea nā. Posini. Ina e mwhai o na whao atu, leo le tu malo. Ile mea mumua leo o utale no atu ai. Whai isu e suenga, whaatino pea lava, le testing and monitoring systems and work right now, release some funds. There should be a commitment to the food security. The food basket. Le ato mea ai sa masari ai. Le tu malo. Mawhiu anga tūla lata. Ile ngā te whale po matawhanga ma le alo alo. Ai ala le mea tele a le ala sau nei. Lei a le atunu ue masani o na whaatalitali i ai i tausanga uma awae special ma whaapitoa ele sau so. Tama lea na tofi. E malo lo le lei. Ina ua whaia le taua ai o le sami ma manu lele o le tua sivi. Na ofo mai fo i le palolo. Ofo mai fo i le palolo. O ia fo i e fia tau. Ala le tala ai ana whai ia. Vai, moe file mu, moelo. Oi ke fia poko, Moe file mu, wawawai i le ululi o lau kingo. Moe o pe o se kenge, malo lo le lei. Ta oto pea oe. Ele amu. Malafi lilo ai i le amu. Malou wha amuenga. Aua e te sau i fafo. Wa lava i mātou. E whaia le taua. Taua nā lena whaia ina o mai ia manu o le tua sivi. Feita loa mangongo sina, mamanu sina, manu uma, o atu lo lava, tawai e loa malengongo uli. Faile ava mangulele. E ingu ava uma i a ingu vai ia le ngongo uli le na. Mai e pala ai malana tau. Ia le na. Tau o le na. O le avatu pe o le lapta inga. E le ala sau ni le palolo. O le asau le palolo whaalua. Ai whawhea o na whaamauti noa langona ma loto tangata. O le a le tausanga ma tausanga. Le a fianga o le si o manga ma ngata I whale. Le sami ma whingota ma ia. E tā whawhawai. Pa wā leo le talo, ma au te au fo le whinanga lea, at least 10 million or $5 million to buy the food for the people. Se 5 miliona fo I vai li tu malo atoa. A inga te tasi wa a fia lo lato ta mao a inga, a fia lo lato sisi o manga, a fia lo lato soifua malo loina. A fia o lato puta vatu whaafonga le tino I le lea uni mea ai. A wai le whapea, o le a ave le fifi ma le puta o le tino ue whaatautau. I le fia masina o le tausa ili eise vai fofo o le mea lea. Pamu whawhuru swau, la mea leina umi leo o a maile whaatanang, ua tafa le finangalo le malo. Wha wau le ngā ruenga, tu sāpe whaile whono le temile nei. Whai. O I kai e maulu mo e waipe whawhenga pamu I whawhuru swau. Ai o tau tamaiti mo tau ata mamai.
write reports, time and day. Nā le asu na tupu ele mea lea, lan mea gaming o wawa e koivo, wa ka whea mai ia meo ia whaulele wa apirikia e lunga le surface whaulele. Ana o au ai ua mo whaulele ua mo le sua uanga e lunga. Upe o pea i na. To inga wha mo maunga na tau na whai tapu e ata. Tufa sina se leni le teimile nei. Yoi, ina ia, i loa ai le tangata. Le a mana ia o tau. O a mana ia mana onga o tangata. Yoi. O mana onga o tangata. Their needs, not just wants. Their food security, their food basket, daily, day in, day out. E tāua, i le whaafonga mai e le tunu. O le au tū atoa. O le vaenga lea, ua whaamamafa ia le manatu au tū. The theme of this jokum, it says here, one resilience on our common future, transforming our Commonwealth. Nale wingo le na upu. Our one resilience, o le tātou loto te tele ma le le mā te tau ma le whiwhiwhi. Le winga na upu. On our common future, tātou te tau ma whai ai, mō le tātou lumana I whatasi o olo tau atunu ma le mātou atunu ma atunu lea ma le atunu uma I lalo le whamalu lea. To transform our Commonwealth. Ina iaswia I se tūlanga le lei, male mana o mia, male mātango whi, o lo tātou lumanai mō nei mātai au mārua. Winga nā le upu ia. Se le mānga ia, mānga ia I le whaalongolongo ia. The beautiful words. Ai whape I la o le whatino, ma maunga, ma mauai, ma langu ta sia o mai tangata. Because why? I loo fo I tele tunu. Tō tele, ia tu nuu o le tau pulenga peletania, lea lātou te soli fo I le tū la fono. Ma whaaleanga ina ai o tātou ngātai whale. Ma sui ai ma le talo le tau. Ma ua whape nao na whaaleanga ina ai ia le afu o le osone. Iwa. Atunu te tele la ia o lo whaia lātou whale whai ngā ruenga e susunu ai ia le koale. Susunu ai le swau. Asu I lunga. Pupusa luas fulfai tu la o le aso e tasi fitu aso le vai aso. Tolu se lau wonos fulu lima aso le tausanga. Can you imagine that contribution to air pollution? O tau silsila lai le sao nei, whale ngau si mea, te tele whao ngā ele swa uu, whapena fo I ma le fossil fuel, le koale, swa uu. Awai te tau na whao ngā mea nei, e susunu ai, u a mea, ma mea e whaatino ai, mea whai ngā ruenga, ma whausi ai, masini, o tau mafa, o loa, textiles, you name it. Wa vai atu I tua, I le ngā ngaifo nale.
o le la ua mangoto ane. Ua manifinifi eile o sone. Ma ua whaingo fie ai. I ave malo losi o le la. Ua le toi mawhaia e ao ma le o sone o na tau puni le malo losi o ave o le la. Nā lale me tupu. E suruia e ave o le la. Ia maunga aisa te tele ia. Mai lunga le North Pole ma le South Pole. Ona liusua vai lea ma mangoto ane i le sami. O le teimi mangoto ai ia maunga aisa te tele nei. O le teimi fo le nā. Na ona mangoto ai lalo, ai pupuna i whaloi lunga ma le suavai. O si i le tai. Saua i lunga whapea. Sau lo mangoto i lalo tu valu, mangoto i lalo kiripati. Fe ausi lo marawari. No. O se whaate te inga whaingo fie le nā. Alala le nā. Resilience. Le upu le nā. O le naunau ta inga tātou te whaia ni mea ni whaai unga ma tātou to toa ma ola ai whaai unga le nā. Oe to tola au. To tola au. Fia afe la au al por kalame le nā o le wha solo ne so soani e tau tali atu. I whesuia inga malu i tau o lo o tātou whea ngai nei. Ma lo longa ma tā whenga. Ma le tau ua le whe tau i le masani ai. Tasi le tū la e timu ai, la. La mo lesi i tū la e toi oso mai le timu. E umane le aso e tasi. E whaalima ngā kimu ai whaongo ngā la. Ai whalongolongo aku re kala kau ma le TV, ma le kio, ma lunga ole makua pe pelo. Tua se a koa le kau lenga mai ni. Fua i winga. O le tau lea na tūla i mai ma tupu le aso le nei. Ea o le wha mamla manga le nā. Resilience, wa whalongo. Wa tātou mātutu ane. Ai whato a tātou i loa ai. Whai nisi whainga e whesosoani ai i le tala o le tau. Ma le puinga o le swinga o le tau. Tā whenga nei. Wa omana ta tipi o mai lalola au o le vao matua. Sa tutu i lunga au ngutu au vai. Te o toi a ngā i nei ua mātutua a ua lewa na tatau nā o au i nā i a tātou whanau ma tātou. Ia matua i to tō uma. I le ngatai o a uma la au le pau mūri. To tō uma lunga au ngutu au vai. O lātou waa e pipi i le ele e u mau ai le ele mawhaio na solo ma tawhe pe ao i na mamafa ti munga. Their roots are deeply rooted and will hold on to the soil. So, when there is heavy rain, there is no erosion. E le mawhaio na tawhi e seo o ma maure le e ia a wha solo tuai lea. Au ngutu o le vai i tau i uta i le tuasifi. Ma tau i uta i le mata o le vai. So soani na ia i tātou yo. So ia le sunuina o le otota. So ia le tati ia i solo o whangupau. E o mena le utu lai mai nei. So ia le whao ngā inga o le Avenue Kini kouke o kouke whanga ngokai. We vai i le bere tangata mo na winga. E lulu le ava. Lulu le Avenue Kini. Ia, ona whaalepa la ia lea. Mi miti es ai o tu walanga fu o pepe ia mawane i lunga o pepe i lunga. Nga lava le mele tangata e ula tele. No tu la ia lea, wa mai ia lana orna nai le Avenue Kini. Ile koe ai?
Tātou, ia tātou whasisilanga, ia ma tātou telefou I vai whanua. Malo, le ono sai, whaaftai ua ngā ngaifo o tau Faiva, tātou malanga whaatasi mo tau I lunga le ala tele, e ke aka mai ai. Ma e fia mai ai, ma waini moe o mata. Fees Free Study is changing next year, and AUT wants to help set up new students for success. The Kiuta, Kitai, Aspire scholarships include financial and other student support in both Year 1 and 2 of an AUT bachelor's degree. Find out more at aut.ac.nz. Beta Drive Doctors, I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui o le whanau witi, o tuipui le COVID is fluiva, mo I lātou is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I mangele, I taftafane o le McDonald. Amanrewa, I taftafane o le Faletusi, po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. E tolu sula whetala le tino I tupe wata pena le Digicel mo lana whaapitoa. E whisoswani ai le tonga tau le suifuanga wai nei. E tolu whailonga tupe ta I 5 selau tala cash. O le ase ina i aso whaweile taitasi mo New Zealand ma au se talia. Whatau so top up luas futala pe silia tu mai whale olo masani. Pe lafo foi online I le Digicel Pacific. O le mawale olo wawanoa I le se. E te anga wa foi pe a lafo so seleni le my cash a le Digicel I Samoa. E whaunga ai le click X Pacific. Morisi whaamtalanga wala au de over se lau tolu wha lua tolu. Seki a Digicel. Tasi 5 tolu amo. Radio Samoa. Baby, lomaki! Hey, hey! Oh! Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi e le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. Polo kalame le leimo o e talo falava. O le tasi le nei o me tutia le mātou ainga o te via I pēa le atua. O se tina e alu tele lona taimi e fisosoani ai, ele lau tele o tangata ese. Masani o no ofai atu iai, ele e ni tangata o lo ngā lue whatasi mana tangata e fisosoani o lātu manao. Ai le mawhai lava o na tau fia lona fia fisosoani, I tangata o lo wala watu I ni fisosoani. E whaamana tuma iai e mātou ainga I a te au. Le mawhau o le au auna. Ia tu ese lo manatu na o e lava, ona e manatua Yesu. A o sasa ma whianu I ei tangata, I ona fufonga ma whaatautau le sa tauro mātanga. O le ngaluenga le I le lofa wha au na Yesu mo oe maau. Na ngalo na ti ngā ona sa mawhauwhau ina ia whaolaina I tātou, na totongi lo na toto masaa, malo na ola lo tātou whaolatanga, o aso nei, a le aise tupe, ua le oso se fia e au na. Na tuina atu lo na tangata e tau e muina ma whai ma mea ula le au fariseo ma le au tusi upu. Sa lato tau e mu ma whai ane. Na ia whaola I tangata. Ai le me whai e ia o na whaola I ata ia. A whai o oi o le tupo Israelu. Ina alu I fuia I lalo. O na mātu tari tonu ai le I ata ia. I le anganga le au auna e le te e atu I whai tionga e le maa foi I whai tionga. Ona o lona mawhauwhau, e tau lai I whaatau nuu le whina ngalo ma le wala awa le atua na tofi ina ai. O le anganga o le au auna e whaalango mea oma I le atua, e ui na ti ngā ina ma whao ngā ina, ma whaavalea ina ma whaamativa ina, ona o lona alofa I tangata. Ai ua iai le whaatua tuanga, e toe whaale leia e le atua mea oma. O le anganga o le au auna na te amoina le sa tauro whaatasi ma Yesu. Awa a whai e mawhai o na tātou a moina whaatasi le tā tauro ma Yesu. O na mawhai lea o na tātou te talo atu ia wha mangalo ia I lātou. Awa o lātou le iloa le mea o lātou whaia. E moni se moli mau, e whaapea o le tātou lata ia Yesu, o le mau alalo fo I lea o le tātou manatu ia I tātou lava. The closer we are to Jesus, the less we think of ourselves.
O le anganga o Yesu I lunga o le sa tauro. Ia tātou maua le anganga o le au auna. E pei o na ia whaatino mai I le sa tauro. Talia o ia e vea mau whaola. Manatua e le leimo oe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na latu awina atu maawina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Wala auno le ese tatupu Funeral Directors I le lua o na lua tolu fitu o o. Lua o na lua tolu fitu o o. Pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manuko City. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. In this update, the first day in the murder trial of Chinese national Ting Jun Chao has concluded. He's accused of killing Christchurch real estate agent Yanfei Bao in July last year, the day she went missing. Her body was found in a shallow grave on a farm just over a year after she disappeared. News Talk CDB's Emily Ansell says the Crown's opening address confirmed Bao and Chow knew each other and messaged through Chinese social media. It appears Bao was helping Chow find a job. They'd only sort of been in New Zealand for a few months. Ansell says the Crown alleges Chow lured Bao to a Trevor Street property and assaulted her. The government's ramping up its roads of national significance as work starts on expanding the Hawke's Bay Expressway to 4 lanes. Transport Minister Simeon Brown says starting early will bring construction forward 12 to 15 months. He says the work will benefit productivity locally and nationally. It is a critical corridor that carries 29,000 vehicles a day and links goods and freight to one of our country's largest ports to support economic growth. The Sports Minister says he's up for conversations on hosting the next America's Cup. Team New Zealand's won a record-setting 3rd cup in a row. Team boss Grant Dalton says they've accepted a challenge from Britain's Ineos Britannia team and hosting in New Zealand is on the table. Chris Bishop says ultimately the ball is in the team's court with a lot to weigh up. We don't have an unlimited checkbook and you're dealing with quite big sums of taxpayer money here, and we've got a lot of pressing calls on government resources for investment. The world-famous Penguin of the Year competition is focusing on conservation this year. People need to vote for their favourite of 15 birds at the National Aquarium of New Zealand. Bird supervisor Rebecca Cuthbert says the competition's a good way to educate people on the harms of pollution. We have a bird here that's lost a flipper from being tangled in fishing line, and it affects them in many ways. That's news.
heart, my maiden honor. The united shining armor. Mention it in word and do a runner? Hell no. Review is more than personal. We keep it hot like inferno. Write these special words in my journal. I'ma give you something for our special occasion. Step into my world. Yeah, yeah. Oh, my baby, I've been watching you through the night. Ole da, fafi fianga mai le Samoa jam, ma le fai pese, ale hallelujah. Ia, e whamarui atua i a te oe lungo le ala tele, ale anga au mawhauwhau, a umi foli kaukala. Kia ua kaukuli moe, i la whea lau ka vale. Ele, whai mama e sei puti. Ia, whapena fwoi o na tase pese. Se e lua kasi fwoi, i lo ulu i lungo le ala tele. Ia. Ia, ma maua ai fwoi, ia e ala le lei ai. Ia, o e whai malanga i lungo le ala tele. Ta ua tele ia lo sustai i le sao whaatulungaina. Whaatalofa ia te oi lunga le tātou apia wholinga. Ia le tātou YouTube channel. Ia whapia fo i le tātou Facebook page. Na what Radio Samoa Live. Ia ma whaparu atu le whionga tofi lau. Tongia lea ngā upu to muli. Ia, masio tau ainga fo i nai Perth, Western Australia, o Miller. O i moisi i o te wawa ai atu i ai. Whapena fo i le whiunga re te pono, o tofi lau Ted Stanley, ia malwhalatua i a Sina. Whapea fo i Sevilla, talofa Sevilla, Sala, o Ben Jamin, malolo soi fua Ben, watching you, whamai oi kalo whai. Amerika le oe avele ako Camilla. Rosalia Masoe. Alola sei fuamunria. Whamai le tala. Only 2 tickets for me and my friend for 240. Yes, of course, you can call. You can call. Well, we full time numero lea Rosalia Mose. Le whiunga le tete whono ia tofilau Ted Stanley. O le o lua tasi fitu o fitu iwa lua. Vaingofi e ona maua. Ai, e le tala maali e lea, ma se tala matangofia, wa au toe to manatu, let's talk about something nice and positive, and au toe to manatu nei i le whalavelave na tupu i le vaale o le manawa nui. Mai ai le amatanga le teimi na tupu le whaare lave lea. E o mai le teimi le nei. Ua pese tala wha solo fo i lea o se ata tifanga. Ai i lea fo i ata tifanga i tala mamuri maua i lātou sa lātou a fia ma watu e fia fsosoni. O se wā venga lava na whai e lea tua ina ia wha sau ina ai ola o tangata nei e toa fitu sifurma le lima o le auwa. Whatasi ai ma tangata o le nuu. Ia ma se tau le lea telavo, se tau le lea e suafa ia lui seve nifo. Le fau sa vava ai atu ia i le whaatala noanga. Mai lunga le WT videos ia whapena fau le toa wha ia tui palauli. O le foi la sa ili se ava noa e tala noa atu ai i le nā foi uso. Ma ave foi i le wha malo ma le whaaftai o le ua la taunu u i le tātou whai leu tusi i Samoa. Tu mai ta ia manu le lei Cole. Ma o ia le nā o lo whai uma mai a tātou wsota inga whatasi foi manisu lau whai ngā ruenga i peo na iai le whionga a lilo mai ava maina. Ia ma le whionga ia ngalum le mana. Autanga vaia, tūmanu wāo tipi autanga vaia. O le tamaitai o Asia, nā ua tau nuu. O le uso i LJ. Ia, e whaiala sto telo le tātou o whainga ruenga, leo o malanga le whono. Mai e tā ua fo i le saunuanga le whionga ia lilo mai awa. O leo ua wa aia tātou tau le lei i le tūlanga o le whaafsenga ina. O le au tu stala ba leo whasa lau. A wālanga o lena tātou sa ia,
Sa autou whaafonga fo se tasi o tu stala sidia sa au whaatala no ina o lofo i tau sanga o mga lue. E pe o le fionga a whaumui nā, a pulu lans polu, o le pule le nā, o le talamua media online. Sa ia ta uele upu lea, ua whai asi whai na elo mai o le malo, tula ua whaafonga le tunu. Ma le komiti whaafoe, e tu sai male mea o lo lantou whaia ia i tātou, o le tātou a inga moni lea, o le whaalapuputonga ma le asosi o tangata tu stala ma le au whaasalau ma le au whailipoti o newspaper, le tio, televise, i to tonu o le atunu, Journalist Association of Western Samoa. Ai wao ngā fo'i le amatanga na tomua ai, i lo tātou vevesi, ai maise le tapisa o le au, tu stala ma le media Samoa. Ua whaingo fie ai o na whatutu nai le whautanga ma le whaatou whala inga. I taitai whono, mai lātou o lo o iai te tonu o komiti whaapitoa le nei o tāpenanga. Ina ia mawhai o na tātou maua le amanoa tusa. Ma isi fo i tu stala a malo le taupulenga pele tāni o lo malanga tu nei i Samoa. O mea umane i sa tau na wha malama mai le amatanga. Ma ia manino ai au o whala. Ia whanofo fi le mu ai. Ia le mesiri. Ia le au tātou mau tala. Wanga le lei ane le media center. Ma nisi o le au whai ngā luenga. Ia ua whai le lunch. Ua wai ai au ngāre pisa. Ia. E au ngā le tātou tapisa i le amatanga. Se i wawa ai eila ia lea. Pe whape i tū maanga tangata o lo o lātou lo tea mea ia. Awa sa o le tala le no whai atu. Whaftai o leo wa ta oto i lang tonu ia le mata upu le nei leo tu stala wai le umai ale pisa. E umalola ia leo na o lola ia leo papalangi. E yo lātou watunu o na malanga mai ai. Ai a tātou. Tātou le lopo lare. O le a whaalango lango uma mai. Ia i tātou le whaatino i nā. O le ngā ruenga lea. Tolu tupu. O le lalolangi i lai Samoa. Ai aku foi i Samoa tupu nei. Ia e whasko kele o kupu o Samoa. O wai tupu u maatanga te lo lātou, nu umalo lātou ai. 3 kings or monarchs are in Samoa among the leaders and delegates of the JOCM, the Commonwealth meeting of states. Alo le tupu o Tonga, the Majestete Tonga, the King, His Majesty of Tonga. Alo le tupu mai Afrika i saute, King Masawati. Ole de atunu ule sa mua whaingoa mai Afrika i saute, o Swaziland. Ia, ole la ua whaingoa nei, o Eswatini. Ia, ma le tātou tupuloa, lana mai estete le fionga, ia King Charles III, ia malona whaletua, po lana masiofo, ia Queen Camilla. Ia leo mai uma kupu ma mai ala kai korua, ma mai ala tō masiofo. Ia, tā ua le nā, mo le silifia fo e le tunu. Le tā ua tele o Samoa, ma le awhio mai o la tau nei o mai estete, matupu, ia e pei ona o tā ua. Ai, e a ngai lau tala, i le wawenga lena tupu i Samoa. I le mata upu lea, o le taule le ala le swafa, ia seve, lui seve nifo, mai la fio anga o tawhitoala. Na waaia tuai i tai, e a wapongi sa, wa lewa le po. I mō li lewa o pupula mai pēa ma le asu
o le vaa lea ua mui i ngā teiane o Safata. Na tūloa, ma toso lana kayak. O le kayak, ia o le meo le vaa faa se e fo i lea. E na o le tasi ele tangata e o fie iluka. Ia na aluala ia le maaloala. Ai tā ua ele tau le lea le ia lui. Na no noa atua i lona manawa e ese le tamai vaa faa se e na titi e ilunga. Maalo i tai. Ese fo i male vaa le no noa atu i lona manawa. Ma toso e ngatai. E eila le talitonunga. E faisi lata mai i le au i le mea le na tai ai. Ia le tau mua o le vaa lea. O le mana wanui. Ma amata i loan sa sao mai le afi mai le potu. O le iai le afi masuau. Alfa mtalanga la le tangatal nei o lui. Au tel tonu ai i le matautia fo i o le toa o le nei tangata. Alu i o, alu atu. O le e vavai, o le ta fea le. O le ta fea le vaa. E ui le mamafa o le vaa. A ua mata fo lele o na tilt i lona au tafa. Pe o le wa mata o na ngoto sisi vae ngole. A o le lava e faa wau lava o na drift, lona winga o lo o ta fea pea. Ona o le maa losi o le au. E tau nuula. Ua faa o pea isi tangata i fafu. O le vaa. Ua faa o pea ma pi pea i le tino le vaa. Ma vava ai atu i tutonu. E iai isi tangata le i tutonu le vaa e le i uma mai i fafu. Na te i leo le au vaa. Wava ai isi tangata. E leo si tangata o se seila o le latu au vaa. Ma tala noa lo iai. Nā mele li o le tala noa atu. A le ua uma na fai ia tala noa ngā. A seila ia papalangi. Ma le vaa sirio na lata mai. O le nā whanua. Na salo pe fia ni maila i ngā ta iatu o lo iai le nā whanua. Ai o vaa ia na mua mua. Feso ta i lo iai le vaenga le. Man tu wala o le nā whanua la. Wa le o ina o tātou ngā te i whale. Ma pui pui a fui o tātou o ngā sami. Mai le tele o le au whangota ngā oi. Lātou te sopo loa mai o tātou vasa. Awa uma na whātua oi. Ia le tūlanga o tua oi o vasa. Whāvao mā lo. E sao no sopo ia isi vae au noa. Ma le whātanga ina. Ia po le tau ave ina fo i o le sene whangota. O le mea lai maari ai. O leo o tala no atu seila ia papalangi i seila o le nā whanua. Ai tā ngofi loa tu uloa ma le walesi. Le walkie-talkie po le walesi. Tu uloa i a lui o le Samoa. E te i leo vaenga lai oi. I lunga o le nā whanua. I le tala noa mai, ai tala noa wha Samoa atu, i le tangata leo lui. Ma o le tangata fo i leo lui, na ia tā ualo i ai, ia le o ngā sami, le vao le o ngā sami, ma le i tu malo, ma le pau matutu, ma le ele matutu, ma le o ngā sami leo wa iai. O tal tonu se va venga le nā mea le musmusunga na no o le tau le lea. Ma alu ai loa i ngātai. Alu na o na ia le se moli wila. Na o le moli o lana telefoni na susu. Ma lea ma wha lea ngai nai. Tau nuu mai loa i aile nā whanua. Wai loa tonu ala i nā whanua. Langa ua malama lama i le Samoa le tala noa mai le walkie-talkie ma le walesi. I le ngangana Samoa. Thank you, Lord. Aftai le tua. Ale ia lutulu tātou tala ma wha umatu. Ka talo whātu i lo tua whine ia Yvonne Hokam. Ia po
Yvonne fo I poe la ulu hoka. Ma le tina ia anti whalavelave. Ia malo tau a inga uma. Ma whanau. O eo lo mwhai o na whalongolongo mai I Hawaii. Nga le talata I oi ele o le kalesia I la ie. A mo lo man o tau. Man wia fo le tatu tina. O maua lona malosi. Ia ma mo fo le avanoa e whaafonga mai I a tātou Porokalame. I lea teimi ma lea teimi. Toi whaawau la lau tala e winga le mata upu lea. O te loai, o le tangata le nei o lui, he was God sent. Ana le ai le tangata le nei o lui. E le whaasawina uma le to fitus fulma le lima le nei. Ave ese uma mai tangata o nisi sa papa I le waa o nisi sa I tono le tamai waa whaola ai na mafuli fo I le waa whaola le nao. To lua tangata na manu nua. I le teimi na tau o mai I whafo manatua le ua ngoto lisi vaenga o le waa lea. A le tangata mua na mua si I mai whafo. E ngau a tō le tau au. O se tamai ta I seila o le teine, o le tamaita. Lea la o si I mai nei. Ta tala e lui, leisi I ana waa lea o le kayak lona lua lena toso atu I lona manawa. No noa atu lona manawa. Tu atu lo I na isi seila I e pipi I ei ma feo so I e luka. Ai si I mai e la wali ia le teine lea ua manua. Ngau atoa e le mawhaina minoi. Si I mai I lunga, o le tama I waa whaase e lea le kayak le sau wha I eil tangata le ne o lui. Ma whai atu loa I seila ia, o le ahalu e ave le teine le I uta. A whamatala maila, e le tangata le ne o lui, le mamao o le mea lea o le asau iai. Masalo a whapea lona winga, o lau whaitau iai, mai I nei manukau a ngai o le shopping centre o Tahuhu. Le mamao iai. Masalo po se mea o le sifuru maila, po se mea whapena. A le whamtalanga la le tamalea rau te mana o share fo ima tuwha atu mo o tau te mawhau le lei iai. O le tangata le nei, o le tangata na musuia e le nganga po ia ma le atua. Alu I tai. Alu I tai. Tia il telefoni o le otoe a ngā telefoni. Sau wai lava mai o. Ma whaata tia mai le teine lea ua manua. A Navy officer and she was badly injured. Broke and dislocated her shoulder. Ngau le tau au ato. Pēnga. Pa u si teine tau I se mea po. Se mea na pa u iai. Whamai a o alu. Mahalo pēr le va a o le ta oto le teine le lunga le va. Tau maalua, toi titi lava a sae ma mafuli le va. Lale me na o iai. Na puna I lalo. Osolo I lalo. Tu lei ma whata oto le lei. Le tamaita I ofisa leo le Navy e New Zealand. Whaata oto le lei lona tino. Alala mena whai. Wa fusi loa. Le waa whase. Ai a au loa. A au loa ma toso le waa. Auna whanofa mo ma whau mo wapea. Talo whai le neus. How grateful I am. Ma whaftai le tua sa ia. Ma o te loa sa tau tai a le tua ile. Ile tau ma whainga lea. Se ia o le lei wa mawhaina tū I lalo na vai, I le alo. Ma wha vave I lava na toso le teine se ia o. Ina ua tau atu isi fo I tangata. Wa le ua tau nuu mai loa male. Male nā whanua. Ma ta mai wa ala iti whaola. Au mai umai le awa. Tau nuu mai I uta.
e tu watu le teine. Ai tau nuu atu fo i maisi seile na watu i waa whaola ia. O whai atu lui, fo i mai. Ai o toi oso lui lungo le waa whaase e lea lisi le kayak lena mai le teine. Walu i tei. Ai na wala au watu matau fi e le waa pa o seile papalangi. Don't go back. This is it. This is enough. Everybody's been rescued and are accountable for and accounted for. What a beautiful story. What a beautiful moral and an end to the story. Yeah. Se manu ele sau I New Zealand. A wau te whaalonga tu le tala lui. Nā luatu te maloa le nā Commodore Brown, Andrew Brown, fita lona lua le nā en command o I lato umalolo whia neisu e suenga I Samoa. Whatasi ai mala nā fionga e le tama I ta I komisina, hai komisi o New Zealand lo I Samoa, Her Excellency si Alei Van Tour. Ma whawhitai alo ia e whai masui o le malo New Zealand, ma le fita o le Navy, o le vasa o le malo New Zealand. Whawhitai whapitoa. They thanked him on behalf of the New Zealand government and the people of New Zealand and the Defence Force of New Zealand, including the Navy, the military, and the Air Force, and the Marine, the Maritime. Ai, whanongalongo atu I tala le WT videos. Whapea le tala ale sungaiara lui. O ia malona to lua whaatoa le 11 nei a o na manuia mai le la sei. O la ingoa le quota New Zealand. Ia mao lea fo I la o lo fua e malanga mai. Ia ala e su e se meo se pasese, to e su e me se meo se pepa whai ngā ruenga wale mele na. Tasi fo le nā mea ese le maratanga. Whamai o tātou, e le tātou whengainga ma New Zealand, our treaty of friendship. We have a special relationship with New Zealand. Ai au tau sila I ai le whata o tonga foi o le nāmata upu, o le quota scheme. Tu sai watu whapea te oilo e 5 tauanga vale. Ia le sei wa e manu malo le quota. Ai apakaki oe toi kolosi oe le isi 5. O le 5 tu I tangata o New Zealand. Ai masani no tau whafonga mai ai o utala no antuai. Awa o tasil nei mea na whanau mai ina wawe ese o tātou sitseni. Ma le tātou wai a tatau. I lea Faiva se lau valusful ma le lua. Awa le vana na whai le quota scheme. Ai na toi wha malo sia mai le teimi le nā. O le whai o le se, su e ma le pepa whai ngā ruenga e sawa I nei. Ia e mana tuala. A molo pepa whai ngā ruenga e malo le se e te nofo ai sa moe a toa le tausanga. E to expire lava le ofa lea. E le I maua tua se pepa whai ngā ruenga mai New Zealand. Ai sea. A watu e su ani pepa whai ngā ruenga o mea nei. E le mawhai o na whaalawi loa. Whaalawa I tele mai e company nei. A lātou tupe maua leo wha inga o lātou polo fiti e maua le tausanga. E wha mao ni ai I o le official immigration. E mawhai o na lātou wha ngalu wha whai ngaruenga ina o e leo avatu e le ofa. Mai te tau foi o na wha malia ina ia lei laloane o le sfuru valu tā la I le itu la le rate tau na tongi il tangata. So there you go. First, the privacy of the company that offers the job.
Second, they won't produce an account or a summary account of their profits yearly. I say, it's pertaining to the Privacy Act only to them. Na o ilato. Le mwhai. Ia na waturi o le application will expire o le maua se pepe whainga ruenga bu musu. Ai tuli o le immigration le alau te lo le lei. E le tula fono e pui pui ai. Ia te tau o company. E le mwhai e na tilo fua. Se tangata ia lātou tupe maua le tausanga ma lātou polofiti po tupe fasiti. Ia nala. Tasi fo le nā vaenga lo tau mawhai ina ia whamanino ma avea o se mata upu. Wa tasi ne mta upu e taura lo telefono leo lo whai nei. I le sau noanga le fionga le te mai tai pāle mia le tai aule nei o mata upu uie te tau. O na whata ua. I le fono leo. E te tau woi o na toi lo te ala mata upu le nei. Langa leo woi e King Charles. O peletania na mai ai le whai unga le Privy Council i le awhewh sa lau walulua. Ave ese mai ai lo tātou citizen. Le foi wa tau nuu i Christopher Luxon o le pale mia o le tau fia le nā whamrianga mai a Samoa. La le mea. E le la langa i mata upu nei. Ina ia tā ua. Awa na o i tātou lava. Mai malo e 5 ma le ono ia o le a whelua i Samoa. E le whenga inga leo. The Treaty of Friendship. Ai sea. Langa fo ula e sila New Zealand i le tātou talafa solopito. They came uninvited to Samoa. O mai e lei wala au lia e Samoa o mai. Na ben kong kaonga mai fua. Ia no tu lola i le fia pule i a Samoa. Whai tātou ma lātou kāvingi ma lātou polonga. Whai a lātou tū la fono. E whasa ai tātou. Ma lo tātou saolo tonga. Ma mea sa tātou fi e whai. Tutuli si a mani. Sa tau alo lofa mai a i tātou. Tele mele leie si a mani no atu whai. Whai whātuanga le stete. Wha maupopo whanua ma ngafa o ainga ma whātino. Whātūlu whāmasinonga whanua ma swafa. Latu te māloa a ta mai o Kramer. Wha maupopo tala tuo le atunuu ma ona ngafa. Ma tala wha Samoa. Alala mea New Zealand atu. Whapolonga tātou. O mai si a mani, ta fua whanua. O mai si a mani, matuai koko le koko, le popo, le talo, le whai, le ulu, le niu. Wha mau popo uma si a mani. A tumu Samoa si a mani lele. E o mea le teimi le neo la iei o tātou toto matino ma ano si a mani. E le ngata o pisi nisi, o nisi o whaasao sao i tonu o nuu ma ainga ma fio anga mai tu malo. To a tele lele o i tonu o le mao te whono ma le pāle mene. Nisi o lo whaatau tei o pisi nisi te tele. Maatina e te tele. Ia o kulo masai. O le lalolangi o saina mua i ina mua atu. Po o le ngalu, the first wave of Chinese that arrived. Up to now, they are good Chinese people. Tō titi fwea le se Samoa, ele o se toto si amani, po se toto saina.
Toi titia le Samoa o a to le se lau pasene o lona toto. O lona toto Samoa. We have all become fractions and decimals in terms of blood mix. O tātou toto ma tātou tino wana o ni tesi male mani vaenga mea awa wale otoe atoa le toto uli o Samoa. Se vana ngā o tātou loto ma o tātou mafufau. Jefe mai kara koe. Lau kamura kam Samoa e a miu pua. Kamai Samoa e a miu moili. Iyo. Wo tosi sila yei. Wa tosi ma vase ma vai I tātou. I vai ngā mea ma tesi male ma tesi... Ona ole otoe atoa. Le toto ole Samoa uriuri. Tātou mali ia me otu lai mai. Although that it will be very hard to find a 100% pure Samoan blood anymore. Our blood, our relationships, we evolved over time. And so was our culture, and so was our traditions. Nalana na elena fai upule me sui fai ngai tu maufa vai. Te ki o malue lue mea ringi ku. Are malue lue a o aku iskanga ka se I maria. Ka sui fa vai, soli kula fro. Ja, o me maria nga o me le kupul ka ko mo tātou tangata. Toi foi mai lau tala I le mele, il tamale o lui. Seve nifo. Tamale a inga malos. Whaftai lui. Whaftai lo tele. Whaftai fo I ne mātua le leina whānau wina oi. Tai fo I lo ngafa mo lo tangata. O a inga. Ma ua e whawhiwhia loto ia Samoa atoa. So se Samoa po whea lava. Lea tunu o lo no fumaile Samoa pe koru kuaka afa kuaka tolu tesi malelima. Aftai. Whaia o masui o lea tunu o atoa. Ai maisu lau whaafonga ma le pulenga aia. Ma lau whainga aluenga le radio Samoa. Pa anga tō tino. Whaaftai e tuai mo mori atu mo onga le lei ma whaamrianga. Sa awhia whinga mo le lumana I ai maise lo ru tā pena mai masi au tōlua. E le mawhai ona whaangaloina I a New Zealand. Lana pāle mia o tai fita le Minister of Defence. The Ministry of Defence. Le tamaloa le na ina ya Commodore Andrew Brown. Lana fionga Her Excellency si alei Consul General of New Zealand in Apia. Si alei Van Tour. Le ofisa ato le komsina. Le au le tato malo ma le masiof. Sui le fono sui tofia. Le fong of the life a per foi. Le sui fong of the life. Le pale mia ma le sui pale mia. Le te fono. Le fiong minsta umo le cabinet. Sui fono umo le pale minimum malu o Samoa. Le fam sinonga. Le pule fatono.
ai mai se. O pisinisi ma company tal tonu ei lui. So se teimi e te alua i sua sau ngā luenga. E te le fo i fua. Le whalango longo mai lau fai pisinisi, Frankie le whalango longo mai. O le fo i whasa mua Frankie la ko. Mata fo i asa vea ma. Mangi finko. Anywhere that you will go to explore and expand your experiences and knocking on doors, people will recognize you. The business community. Ka kongo mai oe lope e ki fua mo le New Zealand. And the people of this country, especially the heads of the military, na si le fia le fionga. Il sui pale mia because a wafo I o le sui o le malo o le military o New Zealand. Mai o te tonu foi. O le a le mwhaia o na le tu inatu se tusi e whawaa. Po o se pineta wa loa le malo New Zealand. Because these military leaders, the Navy and especially the Air Force, the whole military and soldiers of New Zealand, they will do the best. They don't do this lightly. La tau te matua I whaaloalo I se tangata nuu savili. Na te whaasawina se ola po ni ola na te wala tui ana ngaio inga. E atangia ai le toa. O le loto, wa whaasawina ai le soifua. O se tangata o le fita. Po o se tangata o le fita o le Sami. Po o le Navy. Po o le Air. Po o le lawe le elefoi. The Army, the military, the Air Force, and of course the Navy. Ia tātou te talo I le atua e whaafualoa, ni le soifua lui, o le malos. Te loa I eise sauni ngā whaapitoa e whaatino. Ne lope ke au whai aku e lavang. Lui, au ke pole suanga zo pe whaingarwa. La kusa o amalakusi lengi. Whamrianga umanei maawa noa le lei. Tātou te talo. Ia whai e New Zealand se me le lei mo le nei atali. Po le nei po iuso. Ia e tu sai malana tautua toto. Tautua I le ola. Tautua ua le whaatua ia. Malon se fua sau. Io sau le avkala le ave pasi o le kou pasi. Sau le ave pasi o le kou pasi. Nā Samoa. Mai atuai se au nanga mas tautua I nei aso I na ua wha Gagaifo tō Faiva. Ia mas tau mo whainga fōi ali ātou sa vea I le so. Ia, tātou whiloa I le aso a tai au. Te ita I atu e ilo tō soifua. Wha mangalo fōi se leo le au una nei. Ia asi tāu e vai pōlane pese le masainga kāri ia. Ua le eila la ka mo Josh tātou fiala. So e lale pese sa vea. Tāte tau mawai. Ia e wha mai iai. Ia le tātou taladuanga. Ma le tātou whasoa I le so. I na ua. Gagaifo o tō Faiva. Ia, la tāle pese lea. Le usoe sawia o na ua pau o le mea. Ua mawhai. Ai se o savari vali. Ale a sau e whauau na ngaruanga. Maria Samoa. Tawhai fio le larolangi. O tāpua I ai. Ia, ma whaalongo mai ai. Ia malolonga o le fiafia na nei. Whapea fwoi tali ngā sua mo si ngā taulanga. Le a tau sa vea le a whaasoi fwoi ia ma ia manuia. Wow, le langi
Ole timu fo I ele muta O fitilo na muenga Wa tofai maloi mata Fitilo fai sono Wa le tau ai lona loto E uso e sauia O le vai nulea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua au mawaina Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua Lango na le fia ai Se fulu se nese I whaalawai A o se ato whalu Pela vai o se papa mafu Amu I ala salo